Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad nebû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarê semîneran bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsan pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهندن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه ل پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. Ez ê ji were min dersa hevokên kompleks amade kiriye. Di sê dersê xwe yên berî vê de ku ser zimannasiyê bû min bingehê rêzimana xwe danî, yanî min ji were got bê bi çi pêvajoyê ve min xwe gihandiye vê fikrê ew ji rexneya rêzimanên heyî ve me dest pê kir bê ji bo çi em ser vê mijarê xebitîne û me anî li ser hevokên kompleks danî. Me dersa demnasiyê dîtibû cara din. Bi dersa me ya îroj ve ez ê hewl bidim babetên zimannasiyê xelas bikim ji ber ku di dersê min yên din de weke ku bernameyê de wedîtiye min ji were amadekariya vegotinê kiriye, vegotinnasiya wêjeya Kurdî û taybetmendiyên wêjeya Kurdî ku di guman du de min bingehê wê danîbû lê em ê divan dersê xwe yên
زانیگاه کردی آنلاین ده امی حول بدن و تگیشتنا خو یا خوندنا متن ویژه‌ای امی بچکی کورتر ببین به بابت جدا جدا و کومن جوارت برنامه ده نویسندیه ایجاب دستورا و از اکران خو پار بکم یا سر هواکن کمپلکس اف بابت وقت کوم بريج قلتو جدو 2003 وفرفا از سرد خبتم و هر سال از نو دکم داکو از بکارم مدلک هواکن کردی مدلک هواک سازیا کردی یا کمپلکس دیم او تشتاو کجرا دبیجم کمپلکس بشی از جوار بحثاوی بکم لی بریکو از اکران خو تکن بابت نخاندنا نمونه اجوار بحث بکم به کمپلکس بون چیه من درسات دمناسیه دجوارا بحث کرد که جبو که مرو بکاره دنوا کلیکن دمه ده بحثا بری و پشتی کلیکه که بکه جتگیشتنا آریستوت یا پرتوکاوی یا فیزیک جلده چارا و فربه حتی بزمان ناسیا مدرن یا روژاوایی من بحث کرد بو که تم رفرانسه که دمه هیا جبو نرخاندنا همو فرمین لیکران که زمانه که ده تیب کارانیم پیوسته که ام رفرانسه دمه بکاربینیم که یا اصل بابتك قلك هيسانه جبوك مرو بزانه ببريبون ام پشتيبون انجي همدمبون كسيتي كلين دمناسينا لغوري چه رفرانسي لغوري دمانوها ان غوري كليكا كدن ك بري دمانوها بو انجي پاشوي به دمانوها بفي اوائي مسي جهان دمان جهردو جدا کرد ايجا غواكو مرو بحثا تكلين دمان بكن مرو بري هر تشتي بحثا فورمين ليكران دكن شکل و فرمین که لیکر دکارن دنوا بکارانینا زمانه که دوار بگرن جب آرمان یعنی جبوه آرمان جینه که بویره که رابه بکن گاوا کمرو بتایبتی جل سر متن نویجهی تسکنن متن نویجهی ده هر فرما لیکری نورمال جبوه تیب کارانین که بکاره بویره نوا چروکه که هگرن بحثا متن نویجهی بکن جویجهیا ام بیجن فیکتیف یه خیالی بویری نوا چروکه که لپی هف ریز بکن الگوری کرونولوژیه که من آبا بکن ارمانجا وی ریز کرنا بویران یان پی هف و به آلیکاریا فرمیلی کرن ده جبوه که صورته که وگوتینه ده هشه مروف ده آبا ببه او تیگه صورته وگوتینه که باشه درسی ویجه ده از حول بدن بچه زیادتر سر بسکنن لوی داری تنه جبو فرمیلی کرن از بکارتیم جبر که چند نمونه بسیط که هون همو پید زانن اجوارا ببیجن گاوا که هون سه بویرین دم سه خبر مینا که کدیم سه بویرین به دما بهوری یا تدایی لپی هر دو دینن حوجنا که هون ببیجن که هر بویرک لپی یک کادم تی مثلا گاواز ببیجن نمونه یکن بدن آزاد رابو چاکته خل خکر دری وکر و درکت گاوا که از وی آوای چار بویرین به دما بهوری یا تدایی بدم هنگه هشمن ده صورت که وگوتنه سر خدا آوا جم خو آوا بکه لگوری وی صورتی او بویرین که خاطنه گوتن لگوری رزکه کرونولوژیکن یعنی ام جبر چه فهم دکن؟ ام فهم دکن که هر بویرا که به دما بهوری یا تدایی هاتیه گوتن چیروکی به پیش کده به هگر از دنوا وان چار بویران ده که دما بهوری یا تدایی هاتنه گوتن بویره که به چیروکی دمانو ها ببیجیم هنگه از دور هلاوی آوا دکن یعنی او کنتکست او شرط و سروجین که اف بویر تده پیکاتنه هنگه ام فهم دکن که زمان ناسی نکاره کی وهایه که دوری ویژه‌ایه جبر که جبو که مروف بکاره چیروکه که ویژه‌ای آوا بکه و به زمانی نویسکی و رابه بکه دفکی جبل بهترم بحثا متن نویسکی لکن پیوسته مروف بزانه به ارک و فونکسیونین فرمین لیکران چنه هگر از ببیجم آزاد رابو چاکته خل فکر دری وکر و درکت دنیا خوش بود بوی آوایی از خوشبونا دنیای وکر روشک وها دیار دکم که رابونا آزاد لخوکرنا چاکته وی وکرنا دری و هر وها درکتناوی همو دناوا و روشا خوشبونا دنیای ده پیکاتنه به وی نمونه حسان و کون همو پید زانن مخواست از تگیشتنا بکارانینا دمین لیکران لگوری آواکرنا چروکین ناوا ویجه بوا رابه بکنش خوبون کش پید زانن لیج بو که وان تشتیم که ازی جوارا ببیجیم الجمع بمعنی بن دوی پیشی از بحث بکم که هر فرمه که لیکران خودم ارککیه ایجا گوا که ام دبیجین هفوکسازی و هفوکسازی کمپلکس هنگی ام بحثاب کیمانی دو بویران دکن جبر که هر بویرک بلیکره که وقتی بودن نمجبوره که او لیکر دناغا هفوکه که دریج گوری کرده و برسل و جی و بویری و بی آوا کرن جبر که لیکر بخواه لگوری وک ما مستزانه فرقی نگوت لگوری خویانگا خواه و دما خواه
لگوری وی جخوا آگاهیان دمه و تیرامه دکه که اموی بویره لجام خواه که صورتی و بوتنی آوا بکن هنگه هگر الکلکاوی بویره کدن هبه و او بویر یعنی لیکره کدن هبه و دو لیکر به هفدورد نوا هفوکه که دبین بکارانین جبلی گریدانا بگیهانه که اویه جبر که او دو بویرین جدا کاری به هفدور رز بکه وکه کرونولوژیک لی جبلی وی بگیهانه کنه دم و کنهال بده رزی مدل آوه دینو بروه گاوا که به هفدور بین گریدان هنگه ام بحثا کمپلکس بونا بویری دکن یعنی گاوا که از ببیجم آزاد رابو ev buyereke hesane. Çima hesane? Ji ber şexsekî dibînim û buyereke çalakiyekê tê de dibînim. Lê gava ku ez bibêjim azad bi hêrs rabû hingê ji bo avakirina wî sûretî ya hişê xwe de hingê divê ez tiştine din jî bînim bîra xwe. û alîkariya hin babetên din bikim ku ez wî sûretî serê xwe de ava bikim. Ji ber ku ne tenê azad radibe. Her wiha azad bi hêrs radibe. Îja ev kompleksbûna ku ez dibêjim çi xas alav li hevokê bên zêdekirin ew xasî bêtir kompleks dibe gava ku em behsa bûyeran bikin em behsa formên lêkiran dikin hingê ez dikarim bibêjim azad çû da ku hevala xwe bibîne hingê ne tenê azad diçe azad bi armanceke wiha diçe ku bûyereke din ve jî pê girêdayiye û ji bo ku ez çûyîna azê difam bikim hingê divê ez du bûyeran bifikirim ev rêya herî hêsane ku mirov kompleksbûna nava hevokê fam bike yani formula me ev e gava ku du bûyerên bi hevdû girêdayê hebin ne ku ez bêjim azad rabû û çû azad derî vekir û çaketê xwe xwe kir ev çar bûyerên kul pê hevdû rêzkirîne lê hin bûyer hene di nava wan de girêdaneke organîk jî heye yani ji bo famkirina bûyera sereke têgihiştina bûyera duyêm jî lazim e ku em bûyera sereke baştir fam bikin min kevirek avê darê ku çivîk bifirin hingê ne tenê ez kevirekî davêjim darê her wiha ez armanca xwe jî pê re diyar dikim hingê firîna çivîkan ji bo famkirina wî avêtina kevirî ji bo me girîng e em di vê rewşê de behsa kompleksbûnê dikin ji bo çi ziman hevokên kompleks dikartînin divê em wê jî bibêjin weke ku cem nivîskarên mîna Marcel Proust hatiye bikaranîn dünya di nava xwe de têkilîne wiha ava dike ku tişt bi serê xwe ve nayên hesibandin weke ku hûn naveyekî Googlê xin meselan bêjin wek nimûne ez bêjim hûn navê min Googlê xin hûn ê jî nenîgariyan bibînin hûn ê pirtûkê me bibînin hûn ê çalakiyên ku ez tel me bibînin hûn ê konferansiyê me bibînin her wiha hûn ê daxuyaniyê me bibînin ne wiha hingê hûn ê tenê Ibrahîm Seydû Aydoğan nebînin hûn ê rojbûna wî bajareka wê çê bûye xwendina ku kiriye pirtûkê ku wî çap kirine konferansê ku tevlê bûne hûn ê hemûyan bi hev re bibînin ev nimûneya Googlê tenê alaveke ku mirov kompleksbûnê fam bike lê gava ku em bibêjin hûn jinekê naz dikin navê Fatih ye heger ez di serê we de bêjim ez ji we re bêjim Fatih weke em bêjin ew wateya ku peyva Fatih tîne bîra we sûretê ku di hişê we de ava dike dê ne jinek be ku navê Fatih ye hûn ê heger hûn Fatih li gorî nazkirina we heger hûn Fatih bi gelek hêlên wê ve naz dikin hûn ê bînin bîra xwe ku Fatih em bêjin ji Kerboranê ye hûn ê bînin bîra xwe ki Fatih xuşka filan kes ye Fatih jina filan kes ye Fatih keça filan kes ye ku we filan rojê bi Fatih re qehwe vexwaribû ku ew qas zarokê wê hene ku Fatih belê tev li çalakiyekê bûbû ku Fatih jineke baş e ya ne baş e Fatih pir dipeyve ya kêm dipeyve porê wê zer e sor e reş e esmer e hûn ê li gorî wê hemû agahiyan bînin bîra xwe ku ji xeynî navê Fatih dê hişê we de weke deklanşör bêne ava kirin hingê ji vê nimûneyê em dikarin bigîjin encama ku tişt di nava dünyayê de di nava jiyanê de tişt û kes û alav û dem û cih di nava hevdû de bi têkiliyeke gilokîne heger em zimanî weke derbirîna weke alaveke derbirîna hişî bikarbînin hingê zimanê ku dê xwe herî nêzîkî vî sûretê hişî bike û ku dê bi peyvan ava bike û paşê sûretekî nû di hişê mirov de ava bike rêya ku herî baş dikare bikarbîne hevokên kompleks e ji ber wê ye ku gelek kesê ku lê nefikirîne û dixwînin tevî gava mirov dixwîne mirov li zimên ew qasî nafikire gava ku li hevokên Proust dinerin dibêjin yaw pirtûka Proust di hev cildiye lêgerîna pêdemê wenda bi dema wenda bûyî dibêje cana mirov serê hevokê dawî hevokayê wenda dike ya ji mirov dikece dawî mirov seriyê ji bîr dike çima ji ber ku tişt û kes û bûyer û alav di nava hevdû de têkiliyeke gilokî de ne hevokên kompleks tenê ew alavin ku dikarin vê kompleksbûna nava hişê mirov de ji bo têgihiştina kes û bûyeran alîkariya mirov dike yanî bi yek hevokê mirov dikare dibêje
هەڤۆکên kompleks rêya herî dewlemend de ku wî suretê kompleksiyê hişê mirov de ye bi zimanî derbîne. Kurdî yek ji wan zimanan e ku dikare gelek bûyeran bi hev re bide û vê yekê bi rêya gihanekên alîkar ve bikarbîne. Carna bi hevokên mîna ez dixwazim biçim. Hingê behsa xwestinê jî dike, behsa çûyînê jî dike. Ez karim bixwim, behsa şiyanê yanî karînê dike û behsa xwarinê dike. Ez diwêrim bi şevan derkevim. Hingê behsa wêrekbûna xwe dike, behsa derketina bi şevan dike. Bi vî awayî hevokên herî basît bêyî gihanekan jî dikarin bigêjin hev du weke 4-5 lêkerînê me yên alîkar hene ku alîkariya xistina bûyerên nû yên nava hevokê dikin. Lêbelê Kurdî tenê van derfetan bikar nayne. Derfetine din jî bikartîne ku bi gihanekan ve têkil dare. û her gihanek erkek wan heye em ê yeko li vê derê behs bikin. Zimanên ku koka wan şimdi Ewropî tê bi taybetî zimanên latînî di vî warî de modelên gelekî zelal didin me. Ji bo ku ez modela Kurdî fam bikim jî min rabû li modela Fransî û İngilîzî ya ku ser modela gramera latînî hatiye avakirin min ew modeldan berhev dû. Ne tenê weke gelek kesan bi zimanek weke referans xwe re girt, min li gelek zimanan nerî da ku ez bibînim bi ew hevokên kompleks bi çi mantiqî datînin berxwe û bi çi awayî ser dixebitin li gorî wê min modeleke Kurdî avakir ku ez ê li vê derê were parve bikim. Elbet ji bo ku ez vê modelê Kurdî de deynim bi vê nevê weke gelek metodên avakirina rêzimanan ya jî xebatên serzimanî pêşî min ji xwe re zimanên biyanî weke referans kirt. Lê piştî wê ji bo ku ez wê modela ku min ji rêzimanên biyanî derxistiye bikarim li Kurdî biceribînim weke ku min berê ji we re gotiye min korpuseke romanên Kurdî avakir. Di nava wê korpusê de sed romanên Kurdî pêşîn hebû yên ku heta sala 2050 hatibûn çapkirin. Ji nava wan romanan min 18 roman yên ku zimanên herêmî herî baş parastine hilbijartin ji ber ku min hemû xwandin lê min gorî zimanê wan ê bijartin yên ku temsîla zimanan dike yekoyekom ji nivîskaran û weşangeran jî pirsî yek sabûn û wan jî metnê xwe ji me re şandin da ku ji bo min hêsantir bibe ku ez di nava metnê wan li numuneyan bigerim. Bêguman pêwîst e ez vê jî bêjim ji ber ku civata me carna heta ku mirov van tiştan bi zelalî ji wan re nebêje carna dibêjim yaw de mêrik li ser 10 numuneyan xebitiye modelekê çê dikin. Na li ser bi hezaran numuneyan ez xebitîm lê numuneyên ku ez ê li vê derê bidim ew belkî bîsî numune bin ji bo ku hûn bizanin ku ev numune temsîla bi hezaran numuneyan dikin ez didim we. Her cara ku ez numuneyekê bikarbînim bizanin ku bi kêmanî sed numuneyên din mîna vê di nava korpusa xwe de min peyda kiriye. Lê hewce nîne ku mirov rewşekê bibêje mirov pêncî numuneyan bide. Gava ku mirov yek du numune da hingê mesele tê famkirin ku Kurdî vî qalibî nas dike. Îja gava ku mirov behsa kompleksbûnê dike. Yani gava ku gelek kirde û bireser û kirin hebin hevok dibe kompleks. Çima ji ber ku ji bo ku ez wî suretî dicem xwe ava bikim qabiliyeteke din enerjiyek zêdetir lazim e. Hejmara bûyerên dikare zêdetir be, hejmara kesan dikare zêdetir be, hejmara agahiyên nava wê bûyerê dikare zêdetir be û hejmara alavan yê cîhan jî dikare zêdetir be. Ez ê mezin bikim ekrana xwe ji bo baştir bibînim. Hingê kompleks me got ziman wek alava ravekirin û derbirîna wêneyê hişiye. Rave dike û vedibêje. Du celev vegotine ne. Vegotina çîrokekê ku weke me got yani pêşxistina çîrokeke vegotinê kare çîroka devkî be ya jinivîskî be û vegotina şîroveyan yani rexnekirina rewşekê be şîroveya ser rewşeke siyasî ya jî rexneya metneke edebî be. Ev dibin vegotin ya jî şîrove. Lê vegotina çîrokê cuda ye û şîrovekirina wê cuda ye. Mînaka Arîstot ku di poetîkayê de dibêje li ser rola zimanî dibêje armanca gotarê ew e ku peyamekê bi zelalî bide. Mînaka Proust û kompleksiya dünyayê min ji we re behs kir, fikir kompleks e û madem fikir kompleks e, ziman jî dikare kompleks be, ne mecbûrî ye. Lê ziman jî dikare kompleks be. Di rewşa zimanên mîna Kurdî ku ji perwerdehiyê bêparman e, demeke dirêj û nivîsê de pir zêde nehatiye bikaranîn, carna nivîskar bi awayekî srûştî dikarin berê xwe bidin hevokên hêsan. Ez ê li vê derê numuneya bidim we, mesela numuneya Mahmud Baksî heye di gundikê Dono de numuneya wî hingî min bikaranîye min ezber kiriye dibêje rûpelayê baş nayê bîramî di gundikê Dono de ye dibêje hecî zora dixwast xwe ji zêberê ehmê xelas bikira.
ji bo vê yekê wezîfe dabû Hesenê Meysê. Roj nebû ku Hesenê Meysê li dora Zübeyirê Ehmê negeriya. Lêberê Zübeyirê Ehmê nedike dafkên wan. Hayê Zübeyirê Ehmê ji bayê dunyayê hebû. 5 hevokan bikartîne. Ev 5 hevok binirin. Hecî Zorav dixwaze xwe ji Zübeyir xelas bike. Vî karî dide Hesenê Meysê. Hesenê Meysê her roj li dora Zübeyir digere. Lê Zübeyir nakeve dafkên wan, hayê Zübeyir ji bayê dunyayê heye. 5 agahiyên ku di nava yek bûrê bû yerê de ye. Heger ez bixwazim yek bûyerî jî dikarim bêjim. Yek hevokê jî. Hecî Zora vê ku dixwast xwe ji Zübeyirê Ehmê xelas bikiraya bînok, ji bo vê yekê kar dabû Hesenê Meysê yê ku roj tune bû ku li dora Zübeyirê Ehmê digeriya jî, virgül, Zübeyirê Ehmê yê ku hayê wî ji bayê dunyayê hebû, qet nedike dafkên wan. Bi vî awayî 5 hevokên Mehmûd Baksî min anîn yek hevokê. Gelo kîjan zelaltir e ew pirseke din e. Lê em xemxuriya nivîskêr fan dikin, em nabêjin Mehmûd Baksî baş Kurdî nizanî. Ma tiştekî wan ne hedê me ye û nabe zanistî jî. Ji ber ku gava ku mirov rewşa Kurdî ya sosyolojîk û ya dîrokî û siyasî bizane, mirov dizane ku xema nivîskaran ew bû ku metna wan were famkirin. Ji ber wê ye ku hewl didan ku zimanê wan nêzîkî zimanê vegotinê be. Zimanê vegotinê jî ne ku ez dibêjim, hemû zimannasiya modernîstan hev kiriye, hevokan heta ku jiyê tê basît dike. Bûyeran ji hevdû qut dike, bi hilmistendinê û bi dubarekirinê hewl dide ku sûretê vegotinê baştir ava bike. Lê zimanê nivîskî yê wêjeya Kurdî, Kurmancî, xwe gelekî nêzîkî zimanê vegotinê kiriye. Ev nimûneya Mehmûd Baksî jî di vî warî de ji xwe dibe delîla me ya destpêkê. Îja me got, heger em bibêjin ku ziman hewl dide sûretê vegotinê pêşî di hişê me de bide der û paşê li gorî wan peyvan li cem hevalbendê xwe jî sûretekî nû ava bike. Lê belê filozofên presokratik yên berî dewra Sokrat, mîna Kratil ku Platon behsa wî dike, ne divê fikrê de bûn. Digot ku hişê mirov têra xwe kompleks e. Mirov nikare ziman çi xwasî bêşîne jî, çi xwasî tadêlê bike jî, çi xwasî veçebin jî, ew ziman dê nikare be hişê min û sûretê wî derbirîne ji bo kesiyên ku li hember min. Yani bi vî awayî gelek filozof fikrîne ku çi gava ku kêlîka ku mirov dest bi peyvê dike, mirov xıyanetê bi hişê xwe dike, ji ber ku ziman ebeden nikare sûretê hişê mirov, fikra serê mirov teva hebûna xwe wek ku hişê mirov de ye derbirîne derve. Ji ber wê ye ku kesên mîna Kratil helwesteke radîkal wergirtin. Tilîka xwe wiha dikir. Digot gavaz bêjim ev yani erê. Ez wiha bikim yani na. Dibêje ji wekî ji bilîvan tevgeran ez çi bibêjim jî sûretê hişê min nikare bi zimanî ve bête derbirîn. Yani madem ziman divê têgihiştirîne de weke xıyaneta hişê mirov e, hingê ziman karekî bêkêr e. Ji ber wê ye ku ez nepeyivîm çêtir e. Niha hûnê gelek kes bêjin ya ma tiştê wiha mümkün e? Mümkün e. Gavakan vevdûra dipeyivîn cana tu tiştekî ji min re dibêjî, ez dibêjim ha yani tu dixwazî wiha bêjî, tu ji min re dibêjî na te xelet fam kir. Niyeta min ne ew bû, min dixwast ez vê bibêjim. Ev çalakiya ku di jiyana rojane de hatiye serê ve hemûyan nîşan dide ku ziman nikare ji serî sed fikra hişê mirov derbirîne. Hingê ji ber wê ye ku lêgerîna li hevokên kompleks da ku fikra kompleks ya hişê mirov derbirîne di zimannasiyê de bi xebata ser hevokên kompleks ve xwe nîşan dide. Hingê hevoka kompleks çi ye? Derfetên zimanî çi ne ji bo nîşandayîna kompleksiya dunyayê ku hişê me de heye? Lêker an ji vegotina bûyeran bi kes û tiştan ve hevokan ava dikin. Vê em giş dizanin. Girêdana hevokên cuda bi rêya gîhanekan ve vê derfetê dideme. Wek mînak gîhaneka ku di piraniya zimanên Ewropî de heye. Fransî aynî mîna me gîhanekekê bikartîne jê re dibêjin ku. Çawa dibêjim ez bawerim ku tu Kurdî, Fransî jî dibêjin je crois que tu es Kurde. Yani aynî mîna me bikartînin. Sentaksa hevokên kompleks yên Fransî ji serî sed weke ya Kurdî ye. Hingê gîhanekên din jî hene Kurdî de mîna gava ku, heta ku, berî ku, digel ku û her wekî din em ê niha behsa wan bikin, wan ji du cuda bikin, tesnîf bikin ji bo hevokên peywendîdar tên karanîn ku Samîtan di rêzimana xwe de ji wan re digot hevokên pêreyî. Hin rêzimanên din jê re gotine hevokên alîkar. Ji ber ku ji rêzimana Tirkî wergirtine yani ana cümle û yardımcı cümle heye ku ana cümle girêdayî ye. Yani hevoka sereke û hevoka alîkar. Em ê jê re bibêjin hevoka pêreyî.
يعني هبوك سركه هي يا دنجي جبوك مروي فهم بكن مجبور ام الجوري هبوكا سركه بنرخين يعني جريدانك اورجانيك دنا باوند هي يك بي يكادن نكار بحسبان بانجليزي فرنسي جرى ديفيجن ديبندانس يعني هو غريوي بيوي واتي اويد كاربي غوارتن هر تو هبدو في بين الخاندن امي بحثا وي جلب هبوكي جهانكا او جبو هبوكن سر بخوت بكاراني آزاد رابو دری وکر اوچو هنگه اردو هبوکن پی هفن گریدان آوان یا ارگانیک به هفدو و تونه جبوک مروف یکی فهم بکه نمجبور مروف آدشی بزانه دری وکرن اوچوین دو بیاره جدو جدانه لگاوا کس بیجم کفر آوه داره دا کچویک بفرن هنگه آوهتنا کفری با آرمانجا فرینا چویکایه که بی هفدو نکار مروف وان فهم بکه بری هر تشتی دوی حسابه تصرف زمانی ورکرن زمان فرما هستان هل بجره زمان دفکی هفوکن هستان ترجیح که آنجی هفوکن کم کمپلکس ترجیح که گاوا که هفوک زیده کمپلکس به مروف دکارت واتیاوی ده زود در نخه زود تنگیجه جبر که انرژی کدن لازمه که از وی هفوکی وی بویریا کمپلکس دستری خود آوا بکن جبر وی از دکارن ده هفوکی ده نگیجه کاملیا زمانی کاملیا نویسکر کاملیا خوندنی کاملیا خوندوانان کدویجه کرمانجی ده رولاتیفه یعنی کمه بچکی جبر وی ریل بر نویسکانان گرتیه که لگرینا هفوکن کمپلکس زیده بکن به زمان مینا انگلیزی و فرانسی اف چروک بریم ها 750 سال خلاص کرنه جبیر نکنه از بریم 750 سال رومان ویکتور هوگو نوتردام دو پاری یعنی پشتخوز نوتردام یا جی نوتردام پاریس و زن چروکا کازیمودو و اسمرالدا دیران نوتردام و در دوراوی دی بجه گاوا که هاته چاپ کرن 1500 لبات چاپ کرن سالا 1831 یعنی 180 سال بری بود کردی هیچی گاوا که رومان تی چاپ کرن 1500 چاپ کرن یعنی ام جبو کاملیا ویجهی 180 سال لپی ادبیات فرانسینه چما از واحد بجن رقم لهولینه ایروش سالی ام بجن دوره هری باشته 10-12 رومان کردی چاپونه لفرانسای تن ساله که ده 400-500 رومان چاپته yani astamev, astawan ya kamiliya xundinu, kamiliya nivîsandinê ne aynî zimanek çû xwasî bê bikaranîn ew qasî kamilî xurtir dibe. Lewma zimanên mîna Kurdî ku nivîsê de zêde nehatine bikaranîn, van celeb hevokan bi awayê herî besît ve bikartîbîn. Ji ber ku nivîskar xema têgihîştinê dixwin û hesabê xwendevanên xwe dikin ku ew jî bi Kurdî fêrî xwendineke dewlemend nebûne. هفوكن كومبلكس او هفوكن كو قالك بويرتي دهنا من فايدفر زبيرابين دي كوفارا زندي ده سالا 2012 من ليسك سيرفي مسألة بارفا كريبو دور ده من بحثا هفوكن كومبلكس كريبو هفوكا كومبلكس هنجي بدو اوان دكار اساس ببه هفوك لبي هفوكي يعني هفوك ازادن لبي هف ان بهفرنا جاليه دمي داجي بكارن كرونولوجيا نابوان ده هبه يانجي هفوك دنابا هفوكي ده هيا هنگه هفوک به هف و گریداینه دوی روشه ده ام بحثا هفوکین پرایی دکن یا که ام بحث دکن جی او هفوکین کمپلکسین که به هفوکین پرایی و خاطنه آوا کرن جبو چی از سر بابتی خبتیم از یا راستی جوارا بیجن دست پیکا تزامن یا دکتورای جی او هفوک بو شخوا من دکتورای خودش گوتیه بدور کسی که هایوان زمان کردی و نویسن سر زمان کردی هستن اوی به هوکی ناس بکنیش برکو مچن گوتاری دین دیدیم که به هوکی دست پیدا کنیش برکو چونه گمانا من یا یکم خوندنه. راجر لسکوت یکو هفت حج بشه داوین یه رزمان جهادت بدخان می‌نویسند دیه برکو اونجان جهادت بدخان 14 بشه دست پیدا کنیسند و هفت حج بسین داوین جی حج بشه از باورم جالی راجر لسکوت راحتون تمام کرد. دروبل سیسلو چلو 14 و هذا دست پیدا کرد. بیجه کاری که بلا سبب کو مروف حول بده که تبنا هفوکا کمپلکس د کردی ده بنرخینه یعنی کارکی بلا سببه لوره لگوری آرمان جونیت آخیفر آنجی لگوری شوازا نویسکر آنجی لگوری زراوای ولاد بحثا دوکن کرمانجید کرد لگوری زراوای دکاره بگوهره یعنی دی بیجه او قاسب تبله هفه که مروف نکارج ناردر کنه یا باش او که ام قد نکبن ناف جبر که تنه کسی که بوی زمانی مزم بویه دکاره جفان بکه و سیستمک زلال جی خویانا به لسر به هوکاوی من 602 پرنویسان جبو که از فهم بکم که به کردی سیستمک زلال هی آنا در رزمانا جلادت بدرخان راجر لسکوت که یکم رزمانا برفره دبیجه که
جبو پاراستنا لکرا هبونه رولاتیفا دلوین هاتیه بکارانی بنابراین یعنی دبیجه کارک هیا کو دوی ام بکن کارک هیا کو دوی ام بکن او دوی ام بکن کو رولاتیفا از اینها بحثا رولاتیفی بکن بیچیه یعنی هوا کاپیره یا رولاتیفه جیه کی برفره دایه آوادانیه هواکن کمپلکس دنواد ده رو بلنده لبلی تنی نمونه دانه مدل دانانیه چاودرین یکم دوی واریده او دوده هواکن کمپلکس لگوری مدل فرانسی با آوائه کی کرد تصنیف دکه که رزمان پیوی گوه ندایه به تصنیفاوی و من ندیدیه که کسی بحث کریه جناف کن رولاتیف و ها دبیجه نمونه که ده دبیجه مرووی که هات برای منه یا که دگل دا چکم کارانیه دبیجه جوان را که کتن رنگی بیانیان یعنی جوان و ها بو که کتن رنگی بیانیان رولاتیفا در ویم کارتینه لأوروپای ملتن هبون که حج زمانی خود ندکرن و گیهانه که جبر تصرف زمانی جیده کرد یعنی اف چاودرین که دست فکر دم جوارا گوتن جلالت بدرخان دروپل 339 ده بالکشان دیسر البته او بشه هواکن کمپلکس نجد است جلالت بدرخان در که تجبر کل گوری من اگر عمری تیری بکرایا جلالت بدرخان دی مدل که وها زلال دانیا برمکو بلکی پیوست نبویا که السر بخبتن یانجی من تشتندن لیزیده بکرانا لیج برکو راجر لسکو چکریه و کامران بدرخان بیتماله که گله که مزید آلیوی کریه و بری وانجی خباتن دیگر دیواری ده تو نبود مجبور تنین نمونه دسپیک دانه دا کور ریل برمه بکن کامران بدرخان دیسا ده رزمان خویا 65 ده کود 89 هندش وکه نوت درسیوی هاتنه چاپ کرن به فرانسی او رزمانه یا پیشین به کردی جی ترکی جی فرانسی جی هاتیه یعنی وکه فوتوکوپی دستمه ده هیا لبلی مدید که ترکیه چاپ بویه دوقی وشنخانه دنگه چاپ کربو لیر 89 هاده فرانسیوی چاپ بو درسا او به ترکی جی پاشه وشنخانه دوزه چاپ کرد بنابه کولای کرچه درسا 39 و درسا 40 بحثا هواکن کمپلکس دکه هنگه مرو فهم دکه بالا خو بدنه عینی دمه مرو فهم دکه که او فکرین که راجر لفت کل بحثا وان دکه جلالت بدرخانتی پاردون کامران بدرخانتی دی بیجه هواکا کمپلکس هیا که گیهانه که که تی آوا کرن وک از باور دکم که او نساغه هواکا کمپلکس برولاتیفی هیا او مرووی که من دهیدید بنابراین او مرووی که من دهیدید دی بیجه افجر رولاتیفه و هواکا کمپلکس بر پرسیاریه بیجه من ترکی ام دبینیم که تصنیفا که او داتینه و تصنیفا که در زمان جلالت بدرخان و راجلت که تحاتو دانین نزیکی هوا لی بحثا عینی جهرانگی نرجع عینی جلبین هواکا کمپلکس ناکن ده همان دمیده کمال بادلی وکه جرون دیاما لاتینی بحثاوی دکه کد انگلیسی و فرانسی دیگه اون زمان کمال بادلی به فرانسی زنی دی بیجه هسپه کدی آوا کد که وخور یعنی هسپه کد تدید باشه آوا کد تدقی وخور گماریه بوی آواید رو بحثا رولاتیفان دکه اوجی لی جیره دی بیجه جروندیف به فرانسی هم جره دی بیجه جروندیف به لاتینی جروندیومه مراد جوان در زمان خوده تنه دی بیجه که هواکا سرکه و هواکا آلیکار هیا او هم زنن و فرانساوی زمان ترکی بو جرین هواکن آلیکار نشان ناده نابیجه بی چو جرین هواکن آلیکار هیا کامران به کس که بنگه خوش رزمان جلادت دکر 2014 بحثا هواکا سرگه ها دکه هواکا کویه دکه هواکا پیوگریدای دکه و هواکا پیوگه ها دکه رولا رنگ دیره دستینه و پیراده به و ها دی بیجه ام فهم که تصنیفاوی جلادت دخن عینیه شوه نمونه ویج نزیکی وینه دی بیجه او مرووی که ناویوش بیرامن چوبو هات او مروو یک ناویوش بیرامن چوبو هات از وی پرتوکه کی جانی تو بخوازی جتره بکرم اف نمونه داوین دی دوو که کردین کافکاسیه دی جی هیا چما جبر که زمان اوروپی هر واه زمان روسی جی دناده گاوا که بحثا هواکن پرسیاری ین جهرانگیه دکه که هم بیجه مثلا ناویت چیه دی بیجه جمن پرسی به ناویت چیه دفراده گاوا که هواکا اصلی که امی وکه هواکا که پیرایی تبله هواکا نویا کمپلکس بکن هگر او بخواه پرسک به زمان اوروپی وک فرانسی و انگلیزی و یندن قیبین مینا ویچ لکل لاکل هو یعنی تشتین وها بکارتینه جبو کسی به انگلیزی دانم مثلا ام گلک جاران جناب کا پرسیار یا هو یا جویچ وکه گیهانه که کجیب کارتینه جبو وان هواکن کمپلکس یک فرانسی زانم ام جناب که مینا لوکل لاکل avec lesquels avec laquelle dont ام که یا کی
ام وکه آلیکار بکارتین که هواکا پیرایی به هواکا سرکه و بگریدان. دوی هواکه ده که من گلک نویسین کردین کافکاسیه ده جدیدنه او جی همان جلبه بکارتین من گمانه ده جی بحثاوی کریه اف ترجمه یعنی ورگره زمان اوروپیه که دو کردی ده هواکه مگیرن گید توننه biz tesila zamanın biyani ketine zamanı me. Hevoka heve dudani bahsavêj dike kamran bekes weke rêzemana Bedirxan û Leskot çend mînakan dide lê nakeve navavê. Yani modelin ne zelal hene. Daham Abdülfettah gava bahsa cînavan dike numuneyeke dide ku ew jî bahsa hevokên relatif dike. Enstitûya Kurdiya Amedê çap kiriye bahsa cînavka Girêkî dike. Dibêje ew hesp û mehînên ku diçêrin ên min in. Ê ku helbestan dixwîne برای منه اف دوست بو یکو آلیکاریا من دکر مروفه که تبری مالی حوالی من بو امتنه هفوکن آلیکار یه رنگدیری دی بین یعنی جبو که یعنی جبوه هاتنه بکارانی که آلاوه که یعنی نافدره کی ناوا هفوکه بشایسینیم وکه هفوکه که دربین لی هفوکه که پیرایی هاتی بکارن یعنی از کارم بیجم او مروف حوالی من بو لی از یو مروفی دشایسینه بیجم مروفه که تبری مالی حوالی من بو هنگی امکارم ویژه درخنجی تم واتای هفوک خرانابه هفوکن پیرایین رلاتیف از هفوکن وارد بیشم جبو شانه یعنی شایساندنا پیناسیا آلا وکی نوا هفوک تبکارانی عبدالله قرباغی جی انتش دی بیجه در زمان کردی کرمانجی و کمورات جوان تنه گوتیه هفوکن سرکه و ین آلیکار هنه و گیهانه کم به هفتین گریدان افقود تثبیت هر کسی سامیتان بحثا جناب که گریکی دیگه ده ورده من ورسیونا رزمانه یا 2011 بکارانیه لی 2005 دجی aynı tişt heye hemen numunene dibêje tiştê ku te ji min re got rast derket mirovê ku min dît birayê hevalê min bû dersa ku min xwend dijwar bû ê ku hat birayê min e em vira de dîsa hevokên relatif dibînin yên ku hevokên pêreyî ne û ji bo şayesandina navdêrekî nava hevoka sereke têm karin yani şayeseke lêbelê ew şayes bi serê xwe hevokeke mesela dibêje ders dijwar bû lê dibêje dersa ku min xwend dijwar bû dersê diyarê de ji bo me bi hevokekê ve dişayesîne çiwan bêjin hevok ji ber ku lêkerek tê de heye Drupal 286 te wiha dibê dibêje ramana bingehîn û ramana alîkar di hevokên hevedûdanî de hat vira de behsa hevokên kompleks dike ku em ê jî behsa wê bikin dibêje min bala xwe dayê ku tu qet baş naxebitî hingê ramana sereke çi ye min bala xwe dayê ya ku wê ramana sereke temam dike jî tu qet baş naxebitî divira de em ê dabeşkirinayê bikin piştî wê samîtan behsa hevokên tevgirêdayî dike min referansiyên 2011-2015 dane ji bo karibin kontrol bikin bi heman mînakan tevî samî xwe yekûyek wan diyar nake lê gava min mirov li nûnî wî dinere bi heman mînakan heft beş diyar dibin jê re dibêje hevalnav gihaneka demê hokera sedemîn hokera mebestê bi armanca mercê bi peywira dijberiyê rêje û hejmarê rast e tiştê ku samîtan dîtine rastin ji ber ku gorî nûmuneyan çûye û gelek tîz derdikirine lêbelê ne heftin yazde ne di Kurdî de ku ez êno nîşan edin yazde ya sêzde di 2011 de dîsa behs dike rûpel 395 û 2015 rûpel 305 behsa gihaneka ku û ka dike gelekî balkêş e ji ber ku û ka heta ku min di doktora xwe de behs nekir jî kesî behs nekiribû ji ber ku tevliheviyek tê de heye ew strana şivan perwer ku nava tevîran kîjan almawî de bû gava ku strana xelefim dibêje di nava wê de diqîre dibêje ha ez dîn şêr mîrê botan ez tawere em ê bibînin ku kî mêre kî merdan e em ê bibînin ku navelû de em ê bibînin ka kî mêre kî şêre viyawayî ji ber ku dewama wê pirs e gava ku pirs têke bi nava hevoka sereke mirov bi du awayan çê dike ya mirov ka bikartîne û hevalnava wê yanî bê heye ku sinonîma wê ye yan jî mirov cînavkeke pirsê dixe ez ê numuneyê wê jî bidim ez niha piştî behsa hevokên kompleks dikim û nîşan didim bê di Kurdî de rêzimanan çawa behs kiriye bi giştî behskirine lêbelê celebên wê û çeşîdên wê cureyên wê nîşan nedame samîtan dibêje ku dilêkerên zanîn lêneherîn baldan û lê temaşekirinê de ka dikeve şûna ku ye lê problem vira de
ne tenê ev sê çar lêkerên ku kareke ve şûna ku ye. Problem pirsiyarbûna hevoka alîkar e. Hevoka pêreyî ye. Ji ber ku eslê xwe de û pirs e. Gava pirsek dikeve nava hevoka alîkar, em kayê, bêyê ya ji her duya hev re helabê ka, gelo helabê ka, bi vî awayî em dikarin dewlemend bikin lê tim alavên pirsê em dikartînin. Dibêje min dizanî ku tu yê çi bibêjî. Min fêm kir ku ew ê çi bibêje. Na. Divira de min dizanî ka tu yê çi bibêjî ya jî bê tu yê çi bibêjî. Min fêm kir bê ew ê çi bibêje. Bi vî awayî samîtan bala me dikişîne ser tevliheviya ku û kayê ku malawiya va îja piştî wê ez ê jî wan zelaltir bikim. Mikail Bilbil û Bahoz Baran ez tim li ser disekinim bê berî vê xebatê xelkê çi gotiye çima ji bo ku ez xwe tim weke dewama kesên berî xwe dibînim. Ez nehatim awan xerab bikim tiştekî min lêzî de bikim. Ev hûn zanin metoda min e ez tim nîşan dedim ji bo ku ez sebeba xwe meşrû bikim bu we bidim famkirin bê çima girîng e ez pêşî nîşan dedim bê çi hatiye kirin û ez çi lêzî de bikim. Mikail Bilbil û Bahoz Baran weke ku dersên berê de min behs kiribû li ser yani di ser rezmana Tirkî re çûne jê re gotine lêkernav yani îsim fiîl ya jî fiîlimsî. Yani fiîlimsî çi ye? Em karin jê re bêjin vexbat yani tiştekî weke lêkerê ye lê ne lêker e. Dişibe lêkeran. Bi Tirkî vî awayî bahsa wan dikin dibêjin îsim fiîl, zarf fiîl filan bê wan lê em vî awayî bahs nakin ji ber ku zimanên ku hevoka sereke û hevoka alîkar bi kêşana lêkeran ava dikin hingê ew ziman nikarin peyvên mîna lêkernav û rengdêrnav û hokernav bikarbîne. Ji ber ku ew ne lêkernav e û ne hokernav e jî. Çima lêkera duyem kişandiye bira. Gava ku kişandî ve tu çima jê re dibêjî hokernav? Ew lêkerek e. Dema wê heye, xuyanga wê heye. Hingê divira de pirsgirêk ew li têkiliya organîk ya hevoka sereke re ne li gorî rengdêrbûn an hokerbûna wê ye. Tişt nedin di nava wê de heye ku divê em bala xwe baştir bidin numuneya û afirandinên ya ji numuneyên zimanî yên vegotinî yan jî yên nivîskî da ku em wan jêr derxin. Ji ber ku zimannasiya modern li ser numuneyan disekine û numuneyên dijber dide berhev da ku rewşê fam bike. Ew dibêjin lêkernav ew peyvin ku di eslê xwe de lêkerin lê di nava hevokê de dibin navdêr, rengdêr, hoker. Hevalê me yê ku Tirkî dizanim, baş dizanim ku ev e. Ji xwe hûn dizanin kesê ku haywan jê tune ez dibêjim min ziman û edebiyata Tirkî di üniversitede xwand û ez mamosteyê ziman û edebiyata Tirkî bûm 3 sala jî lîseyeke Stenbolê Lîseya Sultan Ehmetê min weke mamosteyê ziman û edebiyata Tirkî kar kir. Ev rast ji rêzmana Tirkî hatiye girtin ku rêzmana Kurdî nakin. Dişibe lêkerê lê ne lêker e. Êdî bûye navdêr. Na. Di Tirkî de dibe navdêr. Di Kurdî de nabe navdêr. Lêker e dîsa. Lêkernav weke lêkerên din tê kişandin. Êma de tê kişandin çima dibe navdêr. û di nava hevokê de ne di peywira lêkerê de neyêdî. Belê, di peywira lêkerê de. Yani hûn dibînin tenê nava paragrafekê de çar şaşiyê wan hene ji ber ku mirov fam dike ku pirsgirêkek di vê têgihiştina wan heye. Yên berî wan tenê gotibûn ev numune Kurdî de hene. Lê Mikail Bilbil û Bahoz Baran hewl daye şîrove jî bike. Lê şîroveya wan li gorî zimanê Tirkiye ne li gorî zimanê Kurdiye. Lêkernav dibin hêmanên hevokê. Ez vê fam nakim nizam çi ye. Wiha dide dibêje carna dibe kirde wan nan xwar. Keçika ku nan xwar hat. Lêkernava rengdêrîn. Ew ne lêkernava rengdêrîn e. Ew hevokeke pêreyî ye ku erka wê rengdêr e. Le ne lêkernav e. Ma mirov kar bibêje keçika ku nan xwar divira de navdêr e. Çawa navdêr e? Lêkerek e kişandiye. Kuruk mezin bûn. Mezin bûn dime jî de ye. Hat vê derê de bûye navdêrek. Yani tişt ji hev de nexistine. Lêkerên kişandî ne navdêrin. Lêkerên ku weke navdêr tê bikaranîn ew dibin navdêr. Ew du hat. Dema ku ew du hat ez nermal bûm. Di vê derê de jî ne navdêr e. Di vê derê de dibe hevoka pêreyî ku erka wê hoker e. Yani hevoka pêreyî ya demê ye. Me bûyer bihîst nebihîst em çûn. Bûyer bihîst nebihîst min berê jî gelek kesar münaqeşe kiriye ez bawerim wê bê bîra mamostezana firqî li hewlêrê me münaqeşa lê yekê kir ez û wî û Samî û Hüseyin Kartal bûn me münaqeşa lê kir ev gider gitmez geldim gelmedim ettim etmedim ha Tirkiye bi Kurdiyan dibêjin çerko ez hatim çerko min bihîst ez çûm bihîst nebihîst yani bi karayîna lêkerekê bi neyîniya wê re ne malê Kurdiye malê Tirkiye ku bandora xwe Kurdî jî kiriye îroj ketiye nava Kurmanciya Bakurî. Lê Kurdên başûrî pirkên vê formê bikartînin heger bi Kurdên Bakurî re neketinin pêwendiyê.
gava ku puan neketin peyvendî hevokên wiha bikarnayîn. Ez ê van beşa zû derbas dikim yani min xwestiye nîşan bidim ew behsa hevokên lêkirnav dikin, hevokên têkel dikin û hevokên gihanekî dikin ku di vê derê de biçekî xwenêzîkî şîroveya Kurdî kirine. Hevokên lêkirnav ez red dikim, ez vê tiştekî wiha Kurdî tune ye. Hevokên têkel elê dibêje birayê min tin digot, hişê hinek mirovan ner serê wan e, got wisa nekin û çû. Di vira de hevokên têkel yani behsa hevokên kompleks dike, lêbelê şîroveya wan û tasnîfa wan ne li gorî ruhê zimanê Kurdî ye. Hevokên gihanekî dibêje ev ji rast e, ez dibînim ku tu êdî pirsa me nakî. Lê hevokên gihanekî yanî çi? Hemû hevokên kompleks, wekî ku ez ên nîşanî bidim. Gava dibêjim hemû ne ekstansîf, yani sedî heftê heştê wan gihanekî ne ji xwe. Ne di şuxule û ne jî diçe dibistanê. Ev ne aynî tiştin. Ev ne hevokeke pêreyî ku mirov dikare wek hevokek kompleks ya din nîşan bide. Zarok çûne da ku zû vegerin. Ev erê. Yani numûneyê wan tev li hevin dibêje di nava hevokên gihanekî de behsa sedem, armanc û mercî dike lê tenê mînakan dide. Samîtan piçekî bêtir behsa erkên wan kiribû, evana tenê hin mînakan din û derbas dibin. Bahûz Baran di rêzimana xwe ya ku yekte nivîsande hişyariyekê dibêje di hevokên hevedûdanî de dema ku du lêker bên bikaranîn û yek negerguhêz û yek jî gerguhêz be ji bo her du hevokan jî cinavkên cuda bên bikaranîn binirin. Dibe ku ji bo her du hevokan jî cinavkên cuda bên bikaranîn, dema ku her du cinav jî bên bikaranîn û ya gihanek dikare alîkariyê bikin. Piçekî tev li hebe. Wê rojê mamoste zana jî dersa xwe de bas kir got lêkerek gerguhêz û negerguhêz tê bikaranîn, cinavk bêtir tawan diye gorî lêkera gerguhêz tê ava kirin. Lê ez ê hin numûneyên din nîşanî bidim ku gava ku kirdeya her du lêkerên nava hevoka kompleks de kirdeya her duyan yek be şiklekî din derdikeve pêşa me, kirdeya her du lêkeran ji hev du cuda bin şiklekî din derdikeve pêşa me, ez ê behsa wê bikim. Mesele ne û ye dibirde, mesele ku ye jî piçekî. Dibêje ez çûm û min nanek kirî. Tu çûyî û te ji xwe re pirtûkek anî. Ew van numûnan didin lê ev du bûyerên li pey hevin kronolojîk weke numûneya pêşî min da azad rabû derî vekir çakitê xwe kir derket derve. Ev bûyerên kronolojîk in. Dibe ku cinavka tewandî bê serê hevokê jî. Celadet Ali Bedirxan diyar kiriye ku di vî awayî de bêtir lêkera dawî kirdeyê diyar dike û lêker dibin yek parçe. Lê ne lêkera dawîn kirdeyê diyar dike, tendansa zimanê kurmancî, ez dibim ziman ji ber ku her zerabab serê xwe bi zimanekî tê hesibandin, ziman nasî de tendansa zimanê kurmancî ew e ku li gorî lêkera gerguhêz kirdeyê ava bike. Wek min çû û nanek kirî, nabêje ez çûm nanek kirî. Min çû û nanek kirî. Te çû û ji xwe re pirtûkek anî, hat û got, yani hat û got ez bûn betal bûye. Bi vî awayî mirov tim lêkera gerguhêz û kirdeyê jî li gorî wê bikatîne. Nezîr Öçel jî yek gramerên vê dawiyê ne û Şemû Sastan behsa wan jî kiriye, mînaya Samî tan diçin, tiştekî berbiçav li Samî zêde nekirine. Wek rûpel sêde heftê yek de mîna Samî tan behsa hevokên hevedûdanî yên pevgirêdayî dike, lê zêde ser nasekine. Her wiha ew jî mîna Diham Abdulfetah behsa cînavka girêkî dike û heman mîna kawî bikartîne. Dibêje ê ku helbestan dixwîne hevalê min e. Ev numûne de girîng ve ji ber ku gelek reziman aynı numûneyê bikartîn. Ê ku hat birayê min e, ê ku hat helbestan dixwîne. Şemûz Aslan jî behsa hevokê gihanekan hatine girêdanê dike, çend mînakan dide û derbas dibe. Lê mesele ne tenê gihaneke, hevokên kompleks hene ku hin ji wan dikarin bê gihanek jî bin. Wek ez dixwazim biçim. Ez dixwazim ku tu biçî di vira de gihanek e, lê ez dixwazim biçim bê gihanek e. Hingê metod û modela me dê çibe, ez di vira sê alavan bikartînim. Yek jê rêzimana Kurdî kurmancî ya Celadet Bedirxan û Racer Leskut ez bikartînim weke model. Ji ber ku modela ya destpêkê be jî, ne tam zelal be jî modeleke pêşîn daniye. Metoda gramer metodîk du Fransê heye, ew jî metoda Rijel û hevalên xwe ya ji ber ku çapênc kesîn yek nivîsandin dibêjin Rijel û yên din, di nod û çaran de û piştî wê jî gelek caran hatiye çapkirin, yê ji gramerên herî mühîm yê zimanê Fransî ye. û her wiha li ser hevokên kompleks bi xwe jî pirtûka Garanion û Calas ez bikartînim, Anne-Marie Garanion û Frédéric Calas ez bikartînim ku sala 2002 de hatiye çapkirin. Ez modela van hersiyan li cem xwe bikartînim da ku modeleke hevpar ji wan derxim û li gorî korpûsa xwe jî bicaribînim. Korpûsa me jî rêzimanên Kurdî ne berî her tiştî,
وەکو منها نیشانی وەدا بێ کێچەوە باس کریە 18 romanên Kurdî ne ku ji nava 100 romanên Kurdî yên pêşîn hatine hilbijartin min lîsteya 100 romanên Kurdî yên pêşîn ji 2004 heta 2010 tim li ser internetê nû kir û çap kir piştî 2010 min dev ji barkan ji ber ku êdî gelek roman hatin çap kirin û xebata min jî hatibû kamiliyek wiha ku êdî pêdiviyan pê nedibû ku ez ji nû zimanê Kurdî binavim malperên çandî yên nûçegihaniyê ku numuneyên Kurdiya nivîskî didin bi taybetî ji yên internetê çima ji ber ku internetê ew derfet da ku Kurdî bêtir bê karanîn min her wiha bala xwe da wan bêbûyeran çawa hevdû girê yani min korpuseke heterojen ava kir ku hem nûçeyên malperan hem romanên Kurdî hem jî rêzimanên Kurdî her siyan weke kombînezoneke deynên berxwe da ku korpusa min bêtir bibe cihê baweriyê hingê di Kurdî de divê berî hetiyan termînolojiya wê nas bikin gava ku ez behsa hevoka sereke dikim nûmuneyek ez ê bikarbînim ev e ez dizanim ku tu Kurdî ez dizanim divê bibe weke hevoka sereke ya ku wê temam dike jî alîkara wê ye yani hevoka pêreyî ye bi hevoka sereke re tê bikaranîn tu Kurdî gihaneka wê heye ku wek ez dixwazim biçim ez dixwazim serekeye çûyîn dibe hevoka pêreyî ez bawer dikim ku ew Kurd e ez bawer dikim hevoka serekeye ew Kurd e dibe hevoka alîkar yan jî hevoka pêreyî ku ya wê dibe gihanek hingê em ê behsa lêkera sereke bikin divira de xwastin lêkera serekeye çûyîn lêkera pêreyî ye bawerkirin lêkera serekeye Kurdbûn ya jî bûyîn lêkera pêreyî ye û em ê behsa gihanekê bikin yani termînolojiya me li ser sê alavan disekine hevoka sereke hevoka pêreyî lêkera sereke lêkera pêreyî û gihanekên ku em ê ji bo girêdana hevoka sereke û hevoka pêreyî bikar bînin ev sê termînolojiyê wê ne ku sê alavên hevokên kompleksin ku divê em bizanin yani gava ku min got hevoka pêreyî divê hûn bizanin ku ew bi hevoka din ve girêdayî ye gava dibêjim hevoka sereke yani nava hevokeke kompleks de ew a aslî ye li ber wê hevokeke alîkara wê jî heye ez bi sê celeba hevokên kompleks ji hev du cuda dikim li gorî korpusa xwe ji ber ku elvê derê ez encama wê nîşanî wedidim ez bawer dikim ku ew Kurd e dibe hevoka pêreyî ya temamker ji ber ku ez hevokên kompleks li gorî reng û erk û fonksiyona hevoka pêreyî şîrove dikim ji ber ku hevoka sereke ji xwe sereke ye lê ya ku pêre ye gelo erka wê çi ye ez jê re nabêjim lêkernav û rengdêrnav û nizanim çi filan bêba ez li gorî erka wê bicî dikim û nav û tasnîfa wê ji gorî wê datînim ez bawer dikim fikreke netemamkirî ye ez dizanim çi nizanî baba ez bawer dikim çi min bala xwe dayê te bala xwe da çi hingê alîkarek jî re lazim e ku vê fikra nîvcomayî temam bike ez bawer dikim ku ew Kurd e ez diwêrim tu diwêrî çi ez diwêrim derketim bi vî awayî hevoka duyem ya jî hevoka alîkar ya jî hevoka pêreyî dibe temamkirina hevoka sereke ji ber wê ye ku ez jê re dibêjim hevoka pêreyî ya temamker ji xwe bi îngilîzî û fransî jî jê re dibêjim kompletîv komplet yani kompletkirin temamkirin min navê wê jûr aniye hevoka duyem ku bi îngilîzî û fransî jê re dibêjin relatif min jê re gotiye rengdêrî çima ji ber ku navdêrekî nava hevoka sereke de peyda dike û tê wî rengdêrî wî navdêrî dişayesîne şayesa navdêran di nava hevokan de bi rengdêran tê kirin ez jê re nabêjim lêkernava rengdêrî ya jî lêker rengdêr ez jê re dibêjim hevoka pêreyî ya ku erka wê rengdêrî ye yanî navdêrekê nava hevoka sereke de peyda dike û ji xwe re wê dişayesîne wek mînak ez zilamekî dibînim ku îjazê wî zilamî bişayesînim pirtûkek di destî wî de ye di Kurdî de avakirina hevokên relatif yani hevokên rengdêrî yên pêreyî biçekî pirsgirêke modeleke min heye ku ez ê nîşanî wektim ji xwe li ser wê modela min hin kesan çend tiştê jî lê zêde kirine filan bêvan û ser navê xwe çap kirine bêyî ku referansa min bidin hayê min ji wan jî heye miraq nekin paşê projeke gava ku wext mat dersekê de ez ê ew min ji were behsa hin plajiyan kiribû ez ê ji were dîsa behsa plajiyayên relativa bikim bê çar kes min zed kirin ku li ser xebata min ava kirine lê xwestine bikin ya xwe aybe yani nava Kurdî de lê ji me re ihtiyaca me jê tune tenê min xwest bala bikişînim yek ku pêşî behsa wê kiriye Celadet Bedirxan e lê berê modela wê min daniye nava dersên xwe de her wiha hevokên pêreyî yên rewşî hene weke ku Samîtan rizmana xwe de digot armancê nîşan dedin sedemê nîşan dedin demê nîşan dedin lê ne ku armanc û sedem û demin ev
روشا بویرا سرکه نشان دادن یعنی دبیجه گلو بویرا سرکه ده چه روشی ده پیکات او روش دکار روشا دمه به آرمانج به سدم به ام بیجن انجاماوی به مختاراوی داکو بویرا سرکه جمرا باشتر نشان بده بوی آوی جلب نویجی هنه وقت میناک ملورا چار حب کارانه لی حفتن دبیجه گاواکو باران باریا خلق ایدی نما درکت دربه هنگه درکتنا دربه هفوکا سرکه جبوک او بویر باشتر بفهم کرن هفوکا سرکه باشتر بفهم کرن از دور هیل آوی دشای سینیم از دبیجم گاواکو باران باریا خلق نما درکت دربه از کارم آرمان جاویجی نشان بدم وکا که من کدرک آوی داری کو چلیک بفرم از پاشه وکر مثل میناکش برکو شکل وی هندنجی هنه ایواری وره اب سلطانا دسترانا كده که من وقت کورپس بکارانیه میبرج بحث کریه هم کسته بیروان کلام محمد و فاطمه صالح آقا دبیجه ایواری وره بن کوزه از نشانی تبدم 7 طبقین جنتی یعنی ایواری وره بن کوزه داکو از نشانی تبدم یعنی با آرمان جاکو از سینگو بری خوشتره بکم 7 طبقین جنتی نشانی تبدم ایواری تور داکو بن کوزه آرمان جا من اول هنگه نمجبوره که مروف داکو یا جی جبوکو یا جی کود سری خواه بکاربینه جارنا مروف دکاره هلمه که بستینه یا جی زمان نویسکی ده بینوکه که بکاربینه که اف جی تصرف زمانی نشانی مدنه بی کجمره ببیجه خانیه مفروتیه هنگه فروتنا خانی دروشک وهاد اتکاتیه که آیمی جتونه یعنی بی کجمره ببیجه یعنی از نتنی بحثا فروتنا خانیت کن از بحثا روشاوی جتکن روشاوی اول آیمی جنبو لخانی فافروت بوی آوائی هم جرد بجیم روشی که بزمان الاوروپی جرد بجیم سیرکونستانسیل سیرکونستانس یعنی روش شرط و سرو جلمینه ایجا یکو هگر از بحثاوی بکن بلزگیر پرانی ها فهم کش خواه هفوکن پیرین تمام کر اف جلب هفوکن پیری فکر و رامان هفوکا سرکت تمام بکن هگر اف هفوکا پیری نبه یعنی هفوکا پیری تمام کر پیرانه بکارانین فکر سرکت کم دیمینه از وام سه جلباش دو جدا بکن تمام کرا آسایی هست که فرانسیزی جد بجیم کمپلیتیف سامپل راوکرنا گوتاری کسین دنه وقت بجیم مثلا زانه یا زانا جمره گوت که اوی بچه آمده هنگه اف راوکرنا آخافتنا کسین دنه که هم جد بجیم دیسکو راپورته هر وها پرسیاریا واجو کریجی هست وقت که مجوره گوت هگر هفوکا پیرایی ده اصلی خود پرسک به وقت مثلا تو چند سالی ایجاد توش حوالی خورد بیتوی بیجی جمن پرسی به از چند سالی ما مادم فکره سرکه یعنی او پیوا او پرسا که توید نوا هفوکا که نو ده بکار بینی ده اصلی خود پرسکه هنگی همجرد بیجی پرسیاریا واجو کری یعنی او ایریش پرسپونه در دکوه نوا هفوکا که وها کتو آگاهی کردی لیجبو که تو نشان بدی که او ده اصلی خود پرسکه تو دیانه که جداوه که کا و بی و هلا و گلو یا جی آلاوه که پرسیاریه ين جنافكي يا جين هوكري تبكارتين مثلا تو چما هاتي تو جواري خورد تو بيجي جمن برسي چما از هاتمه هنگي ام فهم بكم برسا اصلي هيا و اوي برسيد نوا هوكا خويا نوده جنوبه بكارتين بسجل بين هوكن تمام كر بدياوي از داتين وقت تمام كرين آسایی از بيجي مثلا از دخوازم بچم از دخوازم که او بچه مروف نزانه و مروف نکاره و ها بکه جیران آمد نزانه که ام کردن باوی من بالا مکشان سر که کرد گلک جاران هاتنه خاپاندن از باور دکم که ایروش دی باران بباره و ها خویای که تو خیدی جحالی وی تهات فهم کرن که گلکی وستیابو اف پارچهین که من برنگه زر نشاندانه همو هفوکن پیرایی ین تمام کرن لی تمام کرن آسایینه که بلی کرن آلیکار ین مینا خواستن زانین کارین بین دیار کرن نشانداین بالکشاندن بالداین و یاجی گوتن بوی آوائی دکارن وقت تمام کرن آسایی بمکارانی راوکرنا گوتارانجی هیا کد کردی ده پرسکرین که دوی ده هیاش بلکه سه آلاوین راوکرنی هنه یک کی دی پیوه دو کنگی دی پیوه سه لکو دی پیوه اگر کس و جه و دماوی ندیار به گوتا دکاره تبلهر به مثلا بسه شکلانجی مروف دکاره گوتا را یکی دیم ببیجه مروف دی بیجه وی گوت نینوک از دخوازم بچم از دکارم گوتارای و گوهرم ناغه هفوکا کنوده وی گوت که او دخوازه بچه و دید از بو او دورده چما جبرکو گاوا که دی بیجه از دخوازم بچم او هفوکا ویه
که از نوا هلوکا خود دبیجم وی گوت شبکه او ایدی کسی که جدایه وی گوت از دخوازم بشم ازاوی بخواه نه آمنه لگاوا که از بکم آخواه هنگی زیبی بشم وی گوت که او دخوازه بچه از کارم را فکرنه که سربست شب کار بینیم بی و گوهرتنا گوتاراوی بی جیداینا گوتاراوی از دکارم جرا ببیجم وی دخواز بچویا یعنی فکراوی راست دناوا گوتارا خوده ببیجم اون دزانم که زمانی و گوتری ده گاوا که مروف مونولوگین لهنگام کارتینه یا جی او کنسیانس آوان یا که دهرکه به کردی جرد ببیجم مثلا بلینچ آخش تکنی به ترکی یعنی ام جرد ببیجم نشاندایینا فکر و بنشینا یعنی مونولوگین وان ین نخویی ین کشخورا دبیجه ام وان دناوا گوتارا و بیجر ده جنوب دبیجم اون دبینیم که اف جنب همو دناوا ویجه ده گلکی تیم کارانی ایجا تبلهوی آمده چه من اف رومانا که رومانا میران جانبار یا بناوی اردو دا کرتیه دبیجه وی دخواست بچویا لگوری وی نمونه که کارتینه اوه خواست رابه پشتوی چند رو پلان از دبینیم گوتیه خواست رابویا یعنی این شکل ویجاره هفوکا دیم لگوری لحفکرنا دمیب کارانیه یعنی او تیبی رو من در ساده دجوارا گوت من پنجره ذکر من دید که محمود تی از کارم هر وها ببیجم من پنجره ذکر من دید که محمود دهات جبر که هاتنا محمود هگر لگوری آنها به دبه دهات هگر لگوری ذکرنا پنجره به ذکرنا پنجره دبه کلیکاوی یا دمانوها یا وی دوره هنگه هاتنا محمود چی تکارد دمانو هذا بيب كرامي اللي نلقوا دما انها آمنه يقول دما ذكرنا بنجريه وديتليه كو دويكلي كده او بو دمانها هنگي اسكارن بيجم خواست رابع رابون لقوري نهابونا خواستنيه لقوات بيجم خواست رابويا هنگي از ده فكرنا كدما بكارتينين از دما يفتو هارلين ودي بيجم خواست رابويا لي اين نيسكار دي بيجه خواست رابع اگر از هوکاوی دیسال گوری دمه بکاریم از یبی بجیم خواست کرابویا اینکه کی دخوازه کی راده دوراده تبله هر دبه هر چند مروف کاره بفکر مثلا او بحثا اردو داده که پشتی تقیلی سر لوینا بکتی یعنی سر تخت بکتی دخوازه رابه مروف فهم که اردو دا دخوازه رابه لی عینی هبوک دکاره به معنی که اردو دا دخوازه که یکی در رابه یعنی ای دخوازه اردو دا یک و دوی رابش یکی دنه اف جلب هبوک دو پیام دناوا خوده و دحوین هگر از وهابی بجیم هنگی کی دخوازه کی رابه دفرده جدابونا دمار رابه و رابویا گوری رفرانسا دمیه لی ندیاره به کرده ویکیه گاوا که گیانک ورب کارانی دو کرده این جدا هنه مدل که از پیشنیارد که اوه یعنی گاوا از بجیم خواست که رابه هنگی دو کرده هنه جبر که کرمانجی یا کردی و در فتیده دمه که ام به گیانک جی بجیم چما گواز جبو خوب کار بینیم من خواست رابم گواز بیجم من خواست رابم حوجنا که از بیجم من خواست کو رابم هنگی کو دورات زیده مادم وهایه هنگی نبونا گیانه که آلیکاریه دیده مکل ام فهم بکن که یک کرده گوا که بی گیانه که به دو کرده جدا دکارم بینا مروف لی کرده یکه مثلا کارم بیجم من خواست رابه هنگی دفرد ام فهم دکن جبر که کسی یکم کسی سیم کشان آوان یا فرمال لیکره جدایه لگاوا که هر دوجی کسی سیم بین تبره همی دوراده درد کنه لگاوا که لیکره گرگوهیز و یک نگرگوهیز به کرده دکاره به دوباره کن من خواست از رابم آن لگوری لیکره گرگوهیز ورنش کشاندم وقت من خواست که بچم من خواست که از بچم من خواست بچم کرمانجی هر سی شکلانجی ناست که و در رومان کردی ده من هر سی شکل جی دیدنه بگلک جارم من خواست که بچم من خواست که از بچم من خواست بچم من خواست که بخم ودور ده دبلیو جکتیه من خواست که از بخم من خواست بخم هر سی آواشی هنه گاوا که کسی هوکا پیرایی جدا به من خواست او بچه من خواست که او بچه ایجاد دو کسی جدا به وی خواست که او بچه هنگی لیکره گرگوهیز و لیکره نگرگوهیز دکاره هر وها آلیکاری بدمه که ام جدابونا دو کرده این جداجی تیده ببینیم فونکسیون اوی نتنه اوه هنگی وی خواست که بچه نایوی معنی که فاتح دو خوازه و فاتح وی بچه وی خواست که بچه بلکه فاتح دو خوازه که علی بچه لگاوا که بیجم وی خواست بچه هنگی از فهم بکن که احتمال یکم که وی بیرامن فاتح دو خوازه و فاتح وی بچه هنگی هبون نبونا کویه دکاره آلیکاریه بدمه که ام دو تشتان جب دو جدا بکن
گاوا کو لیکره گرگوهیز و یک نگرگوهیز به آنجی گاوا کو لیکره دویم به دمان و هاوه هاتو بکشاندن وکه نمونه بسکاده میدان کرده دکاره به دوباره کرن من خواست از بچم من خواست دما بهریه از بچم راویا بلانی یا نوهای کرده دکاره به دوباره کرن آن لگوری لیکره گرگوهیز ورکشاندن من خواست کو بچم من خواست کو از بچم من خواست بچم من خواست که بخم من خواست که از بخم من خواست بخم یعنی الفراده هم دبینیم دگل که لیکره دویم یعنی لیکره پیرایی الفراده لیکره که نگر گویزه جی دیسا جی ام نکارن بیجیم از خواست بچم تشتكي وها البته ازش تفهم بكم قبط وها بيجي لي يكي كو تاني بزماني كردي زانه دبي هبو كيف كارنينا از خواست بخم شو خدش نابش بركو هردو ليكت قرقو هيزي مجبور تو ويدري ده كرديه بالتوينه لي تو كرديه لغوري ليكرا قرقوهيز يا سركه بكارتين يكجماري و پرجماريا كرديه جد بدري ده دلو كبابت ببيرامه وي دل كركو بچه هگر کسی که دویم هبته ده وی دل کرکو او بچه هنگه تفرده کسا دل دکه فاتحه یا که دوی بچه علیه وی دل کرکو او بچه لی وی دل کرکو بچه یعنی وی خواست کو بچه هنگه ام دفراده دبینیم که بکاراینا گیانه که کویه جارنا دکاره مجبوری شیبه اون کارن دفرده هر مکجی بستینین وی دل کر بچه از افهم بکن لی تندانسا کرمانجیه بیتر او اد رومانان دمدید وی دل کرکو بچه ام دفراده فهم بکن که کسی که دن ناچه جبركو غافا كسكيدن با او بيجا ودل كركو او بچا ودل كركو بچا بيتر واتيا يكنتي نبيرا مروف يعني عيني كسا لي ودل كركو او بچا هنگي كسيدو يم دوي بجناب كا خوياج بنابي خو بي دوباره كرن ما خواست ام في خاني بكرن ما خواستيه و امي بكرن هگر ام دكرا هنگي دفراده ام دبينن كو تي دوباره كرن ما خواست في خاني بكرن هگر تو وها بيجي هنگي دکارت تبلیغیه کبه یعنی ام دخوازن لهنن دن دوی خانی بکن جبروی کرمانجی ما مجبور دکه که امه دوراده دوباره بکن یعنی کرمانجی و در فتیده دمه که ام بکاراینا جناب که لگوری زلالیه واته بکار بین بکارانینا گیانه که کویجی جبو زلال کرنا ناسنامه کرده بکار بین نخواز وی خانی بکرن گفت محابه بیجن هنگه ندیاره که کی دکره لورا كردي ليكرا بكرده وبرهجمار كسيسيام يه برهجمار نشانده يعني بكردي ليكرا بكرده وبرهجمار كسيسيام يه برهجمار ده جبركو داوينيا ام وهون وان عينيه هجر كرده نهات بنشانداين يكسر ام لواني دفكر يعني ام كسيسيام يه برهجمار دفكر جبرويكو ام مجبور دمينينكو اميد براده دوباره بكن جبو زلال كرناوي غاواكو كرده برهجمار به مجبوره که کرده دهوو که پیرایی ده وره دوباره کرن نخواست که ام وی خانی بکرن هگر ام دکره نخواست که هون وی خانی بکرن هگر هون دکره نخواست که او وی خانی بکرن هگر او دکره نخواست وی خانی بکرن تنه جبو او یه پرهجمار تیب کرانی تخواست بچی بالا خواه بدنی نجب تنه جبو کسی یکمه جبو کسی دویم جی تخواست بچی بکرمانجی پر زلالی تفهم کرن ويخواز بچه دي سامزانو که عيني كسا من خواز بچم دي سامزانو که عيني كسا من خواز که او بچه گاوا که کسی که دن دي بچه و کسی که دن دخوازه دو کسی جبدو جدابه از مجبورم کویب کار بینیم هگر زمانی دفکی به جارناز کویب کار ناینیم من خواز بچه از هلمه که دستیم نوائی ده بوی آوائی از جیه یعنی که کویب دکار نشان بدیم گرک لیکولین سر زمانی دفکی هنه هلمستندن بینستندن سکنین وكا شونا على ذكي جيتشوي ياجي وكا شونا بينوكا كي تفهم كش خو بينوجي بينستندن وكا نبونا على ذك وهاكو تصرف زماني تبكرانين سر زماني دبكي زمان ناس مودرن وهات بيجن دكردين يا كجمار ده بسغريك نزيد بلوخه لي دكردين براجمار ده بلوخت به جبرويه كو كرديا براجمار يا هبوكا اليكار هبوكا بيري دبي بدوباره كري جبركو داوياوي انا قبركو داوياوي امبا ام نمازانو كيه جبركو امي يكسر لكسر سيام يبرجمار بفكرن هجر ام بياجو هم بن ام مجبورون يبيجن جبركو هجر ام نبيجن نخواز في خاني بكرن انك او دي بكر ما خواستي لي او بكر نخوازكو ام في خاني بكرن وجه ام بكر يعني دبي ام زلال بكر هجر ام بكار نين دبي كسر سيام يبرجمار قالوا جات برادا هفوك سربخويا ان بيريه
وەکەکم ژوەرە گوت دو هەبۆ کارن پێی هەژی بێن بکارانین بێ کو تێکلیەکوان یا ئۆرگانیک هەبە لێ گاوا کو دەپەندانس ناوەوەندە هەبە یانی مجبوریەتێکە گرێدایینێ ناوەوەندە هەبێت بۆ تێگەیشتنەوەی بوویەرێ ئاواکردنە سوورەتەوێ یەک بێ یەک هادن نکارە بێفامکردن ئەژ vêra dibêjim têkiliya organîk hingê zelalî jê re dibêje hin hevokên Kurdî gava ku gihanek ji ber teserrufa zimanî zimanê devkî de nêm karanîn carna dikarin tevleviyeka wateyê derxin ez çûm şîvê bixwim gelo vira de ez çûm û ez ê şîvê bixwim an ez çûm ji bo ku ez şîvê bixwim bala xwe baş bidin forma lêkerê di vira de min di dersê de ji were behsa raweya pêşker û raweya bilanî kiribû yani subjonktif di vira de lêkera duyem bi biyê hatiye bikaranîn yani subjonktif e piştî ji bo ku û piştî da ku û piştî berî ku her car di Kurdî de subjonktif tê bikaranîn yan raweya bilanî tê bikaranîn di vira de ez çûm şîvê bixwim yani ez çûm bi armanca ku şîvê bixwim ji bo ku şîvê bixwim da ku şîvê bixwim hingê Kurdiya axaftinê gelek caran teserrufekê dike û gihanekê nabêje çima ji ber ku lêker bi xwe nîşanî me dide bi forma xwe ya raweya bilanî nîşan dide ku di vira de gihanekek heye ku raweya bilanî ferz dike hingê xwarina şîvê di vira de nediyar e lê tenê armancek e behsa çûyînê dike min çû şîv xwar bala xwe baş bidînê xwarin di vira de bi raweya pêşkerî hatiye kirin hingê di vira de du hevokên li pey hevin kronolojîk li pey hev tên yanî ne girêdayî hevdûne min çû şîv xwar ew têgaha ku cara din mamoste zana jî behs kiribû gotû gava ku dilê kerên yek gergûyêz yek negergûyêz be kirde li gorî lêkera gergûyêz tê kişandin ku bîska dimî jî behs kir ji xwe di vira de hûn dibî îca di vira de lêkera yekem ku alaqeya lêkera duyem tune du bûyerên jê du cuda ne lê lêkerên bûyerên li pey hevin kronolojîk min çû şîv xwar yani min çû û min şîv xwar nabêje ez çûm û min şîv xwar karî wê jî bêje lê ziman xwe tim hêsan dike û alagên zêde jê davêje bi taybetî jî zimanê axaftinê lê forma lêkerê alîkariyê dide me da ku em fam bikin gelo di vira de lêkera duyem yani xwarin bi lêkera yekem ve girêdayî ye an bêyî wê tenê li pey wê tê diya yekem de pê girêdayî ye lê diya duyem de li pey wê tê du tiştên ji hev du cuda ne forma lêkerê ya pêşkerî yani indîkatîv bûna wê û bilaniya wê yanî subjonktif bûna wê alîkariyê dide me ku em wateya di vira de baştir fam bikin hingê ev hevok ne temam kirin hevoka yekem armanca çûyînê nîşan dide hevoka duyem behsa du bûyeran dike ku pey hev tên û vegotinê bi pêş ve dibin lewre gava ku du bûyerên bi dema bi hûrî ve hebin ev dibe bûyer li pey bûyerê yanî dewama çîrokê ev mînak hîpoteza me ya kirdeya tewandî digel lêkera negergûyêz jî dipeyîtîne yani kirder gava ku lêkereke negergûyêz jî hebe kirdeya tewandî dikare pê re hebe dema bûyî de heger lêkereke gergûyêz nava hevokê de hebe û erga tîfa hevokên kompleks nîşanî me dide ji ber ku erga tîfê de hûn zanin ji bo lêkerên gergûyêz kirde tewandî ye lêkera sereke di vira de dikare ya jî lêkera ku pêşîn ku çîrokê de dest pê kirin dikare lêkereke negergûyêz jî be lê kirde xwelgorî lêkereke gergûyêz ava dike û erga tîfê diparêze di gotarê de ravekirina gotaran de got kî heye li ku dipeyve kî dipeyve li ku dipeyve û kengî dipeyve gelekî girîng in divê mirov tê de gotara orjînê gotara eslî fam bike bikare wê bibîne gotara duyem ku gotara orjînê rave dike yani gotareke ye ez nexweşîm gotareke din heye wî got ku ew nexweş e hingê divê ez gotara yekem di nava gotara duyem ya ku wê rave dike nava wê de bibînim divê neyê ji bîrkirin bê kî bi kê re dipeyve an li vira an li wira dipeyve an îro ji peyvî an doh peyvî divê ez bikarim dem û cih û kesan li gorî kesê ku diaxife bikarim ji nû ve rave bikim em jê re dibêjin transpozîsyon yanî guhertina li gorî guherîna gotarê gotar çima diguhere ji ber ku kesek din dipeyve dibirde Fatê ji min re got ez nexweşim lê niha Birahîm dipeyve êdî wê got ku ew nexweş e di dîskûra Fatê de ez Fatê ye di dîskûra me de ez Birahîm e ew êdî Fatê ye weke mesela min divir de ji xwe re lîstikek çêkir
رومانی کرمانجی گلک جران کتنه نوا تبلهویه که جهتو در نخستنه گلو از بکاربینیم یا او بکاربینیم جبروی من اف میناک لگوری وان آواکر یعنی سر بنگه رومانی کرمانجی نواکر دیگه که گلک میناکین وهات نوا رومانان ده فاتح جی سردر را دبیجه اج تحزدک دو کسا بینیم بیرا فاتح جی سردر را گوت اج تحزدکم دوی هفوکه ده از فاتح تو سرداره لگاوا که سردار بچه ایجا وی بویری بنا فاتل وره سردار وره سردار بچه وی بویریش خجیره ببیجه اوه ببیجه وی گوت از تا حز دکن گلو کیش که حز دکن جبر کد گوتارا سردار ده وی فاتحه تو خجیه جبر کد خجیره ده بیجه از سرداره هنگی مرود ببیجه قی سردارش خجیه حز دکن لی اصل فاتحش سردار حز دکن دو تشتین جهت دو جدانه وی گوت که از تا حز دکن مرود باش زانه کد سردارش خجیه حز دکن جبركو دفرادا غوتار نزلاله نينوك نهاتنا بكارانين وفغوهارينا شرط سروجين غوتاريجي تيدا بيك نهاتيه اگر اذهب جبركو ام كونتكست دزانم ام دزانو ك او از فاتيه لسردار دبيله سردار چواش فاتيه را دبيجه از هنگي دفرادا ام فاند كوكد و نينوك بكارانين برانيا رزمان يعني رزمان باردون برانيا رومان كرومانجي اف كيماني تيدا زلاله مروف كاره بيجا ويقول اجتا حزدكم دفكي ويقول يعني زماني بسكيلا نينوك اجتا حزدكم هنجي مروف فهم دكاكو او تشتين نوان نينوكي نقو تارا سرديره او قو تارا يكي دينكو رابدك وقت ميناك درادا يا هجر از وگوهارینا قو تاري بكارن دكو كي دي بيرا هاد قوهرتن بكيرا دي بيرا او جهاد قوهرتن لكو دي بيرا كنجي دي بيرا كش هاد قوهرتن دماوي جهاد قوهرتن جبروي دي بيجا ويقول نا بيجا او دي بيجا هنگی وگوهرینا گوتاری چی بویه یا راست دوی وهابه وی گوت کو او جمن حزدکه جبر کد گوتارا سردار یا بر بخجه و ایدی از سردار تو خجهی او فاتح دوی کسکه دربین و من دوراده سردر نشان ده هنگی وی گوت کو او جمن حزدکه مرو فهم دکه که نه سردار یکوش خجه حزدکه لی یا کو حزدکه دوراده فاتح یکو تی حز کرنجی سردار هگر آلاوین گوتاری راست بین گوهرتن گوری کسی کند قیبه هگرم وی گوهرنا دیاردین گوتاره پیک نینن مرو دی فهم نکه به کیش که حز دکه جبر کد گوتار اورجینی ده فاتح جسردیر حز دکه و دی بیجه از جت حز دکه مرو فهم دکه که از فاتح تو سرداره لبلی گوان که سردار بخجی را دی پیبه ایدی از دبه سردار تو دبه خجی هنگی نکاره ببیجه از جت حز دکم دوی ببیجه او جمن حز دکه لورا فاتح ایدی اوه نتوی إجا برسيارين وگوهرت يا جواجو كري كم قلت أصلي خدا برسن لي ببي وكا وهلا كا جلو تيم كارانين هونكش زمانه خوي روجانده بكارتينن لي غاواكم مروف فيربونا درسي خدا بكاربينا هنگي مروف بيجا دا أصلي خدا غوتارا كيا أزيوي غوتارا رابع بكم أو غوتار دا أصلي خدا برسن ويجمن برسي بأس كيما ويخواص بزانه بأس كيما ويخواص بزانه بأس چند ساليما ويجمن برسي أس چه دخم دوراده ام نمجبورم به کا هلا کا گلو بکاربینم چما جبرکو آلاوین پرسیاری جخوته ده هنه کی چند چه ویجمن پرسی از کیمه ویجمن پرسی از چند سالیمه ویجمن پرسی تو چند سالیمه یعنی ویجمن پرسی لیل سرت پرسیه یا نازی ویجمن ویجمن پرسی از چند سالیمه ویجمن پرسی از چه دخم ویجمن پرسی به از چه دخم کا از چه دخم هلا به کا گلو از چه دخم و روت کاره لگوری وقت دروکی بریام دین ده هن روت کاره زیاده تشکر ب کا بکا گلو بکا گلو هلا بکا گلو و کومبینزون انوانیین جدا و کا به فلان بوان انجی جیناف ان هوکره که پرسی دوید هفو که ده هبه پرسگره که کو و کایجی هیه که چونه هفدو ده بشاشی تیم کارانی گلک جاران دو گیهانک تیم تبله فکرم دگل که گیهانک لی کا انجی به ارکه که تایبت وراده به و تنه هفو که پرسیاری دخنه و هفو کانون لم من ديتيه كو قال جران كو بكارتينج ديلا باكو كايب كاربينو دقال كو كا تاني دوي ده تيب كارانين قاوا كو برسهره لكو دهابو كن تمام كريين أصايدة تيب كارانين قاوا كو دهابو كا بيرايدة كو دو أورجينا خدا برسكه آلا وكا برسي هاتو بپارستن هنگه جهانك دكارنه كارانين ويجمن برسي از كيمه مرو فهم دکه یا جو ویجمن پرسی به اسکیمه ویجمن پرسی کا اسکیمه ویجمن پرسی کا به اسکیمه ویجمن پرسی هلا به کا گلو اسکیمه دو کردیده ام گلک جلبین في اباکرنه دبی اف
پرسا بی و کا از بنا بکمش برکو گلکی قجقتیه کمزنه د گوتارا ارگین اپنگین یا بناوی یا پرتوکا وی و رمضان آلان ابناوی تیرو آرمانج دجی هيا ارگین اپنگین جی تزامن خوندیه لیبلی چاوکانیا تزامن د گوتارا خود کارنانیه جی هيا کو وی قرنازیه بکن لی من بری بنیف حنکا گوتی زاری خلکی پیچی لی دیم رو جوان پیچ تربه گاوا کو و تشتک جی یکی بر تم حسابه بکن کو او یک دکاره پی بحثه از بحثیان مجی نویسان گوتارین خوده هذوك بيريين روشي هناك سامي تانجي بحثوان كربو ازي رولاتيفا بيرن داوين هذوك بيريين روشي نشان ددم ببويرا هذوك سركه تشاوا كانجي بتش ارمانجي جبرتشي ودتش روشي ده بيكاتيا وكره لبلد نافا هذوك كده هاتيا قلت يعني نلي كرهوكر ياجي ظرفي لا وككو باغوز باران وميكائيل بالبلد قلت رزوان الكردي بحثا في جلبي هذوك بيري دكن جلادت بدرخان كاموران بدرخان حمو جلبين جهانكين وان هبوكين بريجي جبري دانه از وان لغوري بكارينا وان دناوا حج جلبين جدا داتين ين دمي هنا غاواكو دماكو حتاكو بريكو بشتيكو تشركو يعني دما بويرا سركه نشان ده كو بري تشتكي بشتي تشتكي ياجي دروشا تشتكي ده بكاتيا مرو دکاره بچه چاخاکو وقتاکو روزاکو سالاکو مرو دکاره نزیده بکش بریم سه نقطه دانی بریم هن هفوکن پرایی ین روشی هنکو سدم نشان بدن جبرکو مادم کو تیب کارانی گله کس مادم بکارن بیتر جبرکو بکارتین یا جو کویه به مادم رکارن بیش مادم تو هاتی ادوار شیله بخور بویاوی یعنی سبب آوی نشان بدن ین انجامی هنه کو مثلا من کبرک آوی داره کو چویک فریان يعني فرينا تشيكان دفراد انجاما آبيتنا داريه ليسكرم وكا بسكادن من عيني الاستكر عيني تست مكر سبجون كيف بكاربينين يعني راوية بلاني بكاربينين مثلا قلت شنو هم قلت من كفرك آبيت داريه كتشيليك فريان مراوية بيشكري بكاراني قواز بيجي من كفرك آبيت داريه كتشيليك بفرن هنجي دفراد از آرمانجا آبيتنا ويكبرين نشان دادم داكو جبوكو بآرمانجاكو فلان بيبان بليتاكو بویاوی به مبستا کو مرو دکاره آلمانجی نشان بده هر وها هوکه که اجرت بیجم بلی یعنی جبلی وی بویر هاتیه کرن لی دویات شکل جب هاتا کرن او تشنهات کرن بلکی تسیر لی بکره بلکی انجام بگوهرتا لی او ویر نهاتیه کرن از وقت بیکو جبلیکو جغینیکو یا جی بیکویه یعنی بی جبلی و غینی فرمنوی جدا جدا مرو کارتنه بیج مرا ببیجه چو مردینه جبلیکو تأرتش مرة قوت از دينا فكري بو يعني جبلي دي تشتركو تجمرة قوت سرمدا نزل على البو جغيني كو جمرة ببيجا يعني جغيني تا او فورميوين ابدالي بيترتم كاران كل ده جغيني تا اجهر كسي حزكم ببيا وين رو فورماوين ابدالي جيب كارتنا لي جغيني كو جمرة ببيجا شو فلان دبري مروف دكاري ويجيب كاربينا كو سينونيما ويا جبركو غيري وغيني تيواتيا بلي يعني مروف تشتكي جدا دكار ين دجبريه جهنم اف من د گمان یک ده نگوتو لی پاش من لزی دکر ين دجبريه وقت دقلكم مثلا دقلكم مجيرا قوتشي شو آمده دقلكم مجيرا قوت نچه شو آمده دقلكم كاركي نباش بوجي كر هنگي دجبريه اويجي مرو دكار نشان بده دامبر هوا اويجي هياكم مرو بخير اوي قوتا بوير نشان بده وقت درومانا لقمان آية بده هبودي بجا مينا دو زاروكين كو جشويد ترسيان بدسته هفقرتبون بقاسي دو زاروكين كو جشويد ترسيان بدسته هفقرتبون وكا كو ياجي وكا جنيه كو جحسنا بترسن از جشويد ترسيان يعني بذي آواي ترسا خويا شوي ترسا وان زاروكانيه شوي بنشان داينا زاروكان بنشان داينا او بوجا كو جنيه جحسن بترسا بذي آواي ويواتياوي خورتر دكا بدان برهذاكي مقايسيكي مختاراوي نشان بده سامي تانجر قلتو مختار يعني تشتكلوها قلتو رجاوي يعني نشان بده قلتو وين مرجي يعني بويرك بيكاتناوي ببويرك دن بقريداي هاجر او بيكناي يادو بيكناي جا مرجين خيالي هنا وهي راستقين هنا ام بيجن هاجر لو توجمره ليخي ازيش خرا خانيه كي مازن كيلكا بحري بكرم هاجر عربيه كمن يا صور هبو يا زي هرول كولاني في باشا بقرياما بوی آوایی مرد کاری هگر تو پرا بدی بین ازش خورا عربیه که بکن هگر از بی سلوکی کردستانی از بیارا نظام چی درخن بوی آوایی مرد کاری
پێکهاتنا بویەرێکی شەرتێکی دا گرێ بدە کو ئەم ژێر بژین کۆندیسیۆنەر یعنی مەرجیە بڤی شکلی وەکە کو هون دبینین حەج جەلە بوێ نەتەنێ حەج جەلە بوێ هەنە لێ هەروەها جدا جدا هەر جەلە بەرژی لە گۆری خۆ گیانەکە بکارتنی یعنی تەنێ مرۆڤ گیانەکەی وان بنەڕە مرۆڤ دەکارە واتەیە وان جەلەبێن هەڤۆکی کۆمپلەکسی نیشان بدە ئەس دەبێژم قەی نەتیجە بوو بە زازاکی گۆتارێک نویساندبوو گوتبوو هەرچەند براهیم سەیدۆ حەوت دایە کو هەڤۆکên kompleks نیشان bide jî çeşîtên van hevokên kompleks di gotara wî de cê negirawto. Min jî gotu mal mîra çawa cê negirawto. Vaya pazde çeşît nîşan bidin. Mahîne zê çi bikin? Ji ber ku gotara min fam nekirine, nexwendine, ama ji xwe re ezbere çandine şorbe. Îja armanc û bû yani mirov armanc û encamê çawa ji du cuda dike min nîşan da ku li gorî subjektif û endîkatîfa wê yani gorî raweya pêşker yan jî raweya بلانی گاوا کو بیب کارانی مرو دکاره فهم بک آرمانجه آن انجامه من کدرک آوید داره کو چویک فریان دوراده من کدرک آوید داره کو وک انجامه چویک فریان لگاواز ببیجم من کدرک آوید داره کو چویک بفرن وک کون دیبینیم دوراده ببیه هاتی کارانی راویا بلانی نشان داده کو دوراده انجامه که هنگی کو دکاره یعنی جهانه کو دکاره لشونا دا کو جبو کو و با آرمانجا کو ورب کارانی کو جهانك gelekî polivalent e ne tenê şûna van tê bikaranî dikare nê bikaranîş mesela em bibêjin heger tu pera bidî min ez ê biçim tatilê ez karim bibêjim ku tu pera bidî min ez ê biçim tatilê ya jî ez karim bibêjim tu pera bidî min ez ê biçim tatilê binarin ez karim wê bikar bînim ez karim wê şûna hegerê bikar bînim ku heger heke û ger û eger biş aynî versiyonum tenê vana varyantên wê ne lê ez dikarim li şûna wê ku bikar bînim û ez dikarim tiştekî jî bikar nayînim hingê çi alî min dike subjonktif bûna lêkerê alî min dike tu pera bidî min ez ê biçim tatilê ez bibim Serokê Kurdistanê ez ê filan qerarê derxim yani heger ez bibim Serokê Kurdistanê hingê raweya bilanî divira de alîkariya me dike ku em bikarin tesarrufeke din jî di nava zimanê Kurdî de bikin yani gihaneka yani pêş gihaneka şertê lêkerê em karî nîşan nedin ji ber ku raweya bilanî têra xwe alî me dike hingê gihanek ne meşgûliyet rave heger mirov ji derbandinekê li ser van hevokan bike mirov fam dike ka pirse an na min kevirek avê darê da ku çivîk bifirin lê gava ku ew numuneyak biskadê min da êvarî dakeve bin kozê nîşanî te bidim hev tebeqên cinnetê dîsa hûn dibînin ku divira de jî raweya bilanî hatiye bikaranîn yanî da ku yek bi armanca ku yek ku veşartiye di nava wê de em bi hilmekê dikarin nîşan bidin ku di wir de alaveke heye hingê pirzgirêka me ya sereke di hevokên relatîv de derdikeve holê ji ber ku evên din hemûyan gotiye hevokên relatîv yên herî kompleksin lewre awayên wan yên sazkirinê di kurmanciyê de ji yekê zêdetir in ev hevokên pêreyî bi alîkariya gihaneka ku bi navan ve têkirêdan digel ku hevokên temamker bi lêkerên hevokên sereke ve têkirêdan befam kir yani hevokên temamker û yên din bi lêkeran ve têkirêdan bi hevokê xwe ve têkirêdan lê gava ku relatif be yani hevokên pêreyî yên rengderî be hingê diçin di nava hevoka sereke de navekî ji xwe re peyda dikin navdêrekê peyda dikin wê dişayesîn dikare kirdebe dikare bireser be dikare cihê dawîn be çi be jî navdêrekî gorî astê xwe peyda dike û wî dişayesîne bi kurmancî jî reyên avakirina van celeb hevokên pêreyî û cihê wan yê nava hevokê kompleks dikare cuda be du sê awayên wan yên cuda cuda hene ku ez ê nîşan bidim ez ê hewl bidim nîşan bidim bê sebeba wê di kîjan rewşê de li derve kîjan rewşê de navê re tê bikaranîn armanca hevokên pêreyî yên relatif sazkirina komên rengderî ye lê belê ji ber ku di rengderê bi xwe de lêkerek heye ew koma ku bi nav û rengdêran ava dibe di nava hevoka din de dibe sedema peydabûna hevokeke kompleks yani xaniyê sor yani min xaniyê sor kirî ez karim bibêjim min xaniyê kirî ku sor e ji ber ku sorbûna wê bi lêkerekê ve jî hatiye avakirin weke hevokekê hatiye avakirin û digel ku ew bi xwe jî şayesa wî xaniyî ye hingê em hevokê kompleks ava dikin
دولێکێک تێدا هەیە دەبێ هەمووکە کۆمپلکس رەنگدێر ئەو ئالاڤن کو تایبەتمەندیە ناوان شایەساوان هەژماراوان ئان ئاگایین سەروان دەدن کارب gelek şikla bê bikarin celade derê pir behsawan kiriye mala mezin zilamê navsere keçika xweşik rengdêrên Kurdî li gorî nêrbûn an mêbûna peyvan nayê guhertin gorî yekejmar an prejmariya wan jî nayê guhertin malên mezin mala mezin destê mezin her car mezin heke nayê guhertin ne wek îngilîzî û fransî rengdêr teva navê ku dişayesîne dikare di nava hevokekê de were bikaranî ez maleke mezin dibînim hûn dibînin divêre mal heye û mezin heye ez keçikeke xweşik dibînim rengdêr dikare kirdeyê jî bireserê jî û alavek jî bişayesîne maleke mezin li ber mala me ye li vira kirdeye ez pirtûka xwe didim keçikeke xweşik li vira de cihê dawîne îstiqameta wê ye li Diyarbekira Xopan zarokatiya min derbas bû li vira jî hûn dibînin ku cihê bûyera eslî ye ji vay ez ê biraz derbas ku ji ber ku yanî ez naxwazim zêde servissekin bê kê çi biriye û kê plajiya kiriye filan van ez ê bi zû zû bixwînim derbas kim mijara hevokên kompleks bi navê hevokên heveddanî di nava rêzimanên kurmancî de heye ji rêzimana Celadet Bedirxan heta bi rêzimanên herî dawîn ve jî tim xuya dibe lê belê bi taybetî jî hevokên pêreyî yên rengdêrî an jî relatîv weke rêzimana Celadet Bedirxan tim bi çend mînakan ve û bêyî nirxandina modeleke hevoksaziyê ve hatine dayîn lewma mirov nikare wate û xweza û stratejiya hevoksaziya relatîfan baş fan bike kesên mîna Bavoz Baran Mikail Bilbil ser rêzimana Tirkî re behsa wan kiriye piştî lêkolînameya 2006 û gumanî yek ya ku 2003 de çapbûye 5 kesan li ser relatîfa nivîsiye min yekûyeka wezet kirin lê bi helwestekê neyînî ve behsa xebata me kirine digel ku mijar an çavderiyên me ji wan re bûne bingeh û ev tiştekî normal e wek ana mijar û çavderiyan zana Farqînî û Samî Tan û Celadet Bedirxan ji bira dibe bingeh ji xwe lêkolîn ev in zanistî ev e mirov pê hevdû li hevdû zêde dike diçe hewdane ku lêkolîna min qers an jî kêm nîşan bidim ku ev e eybek e îja rengdêr dikare bi serê xwe ve hevokek be û nava hevokeke sereke de cî bigire hingê girêdana bi navdêran re û bi rêya ezafeyê ve tê ava kirin tenê relatîfên derveyî de ezafe wenda dibe ji ber ku ez du relatîfan datim ez dibêjim relatîfa hundirîn wek mala ku te dîbû li paş çiyayê qafe ez mala ku te kirî bû baş nas dikim binavin ez mala ku te kirî bû baş nas dikim hin kes dikarin bêjin ev ne li gorî kurmancî ye ew ne pirsgirêka min e di kurmancî de êdî ev hevok hene min romanên kurmancî de dîtiye ez ê hewan binirxînim li gorî min jî evana bi tesîra ziman nedim çêbûne lê êdî bûne malê Kurdî ez normal divê bibêjim yekî qet Kurdî nizanîme ê bêje ez wê mala ku te kirî bû baş nas dikim ew ê bi rengdêra eşarkiyê nîşan bide wê mala ku te kirî bû ez baş nas dikim binavin ew ê pêşî weke ku Mehmet Uzun bikartanî ew ê pêşî her çî bikarbîne her çî ew male ku te dîtibû ez wê baş nas dikim yan jî wê pêşî relatîfê bêje wê mala ku te dîtibû ez wê baş nas dikim bi Kurdî ew ê hewl bide teva navdêrê bikarbîne lê dikare teva ezafeyê jî bikarbîne ku deham Abdülfettah jî behsa wê kiriye Kamran Bedirxan jî behsa wê kiriye Celadet jî min navê daye yanî di vira de ezafe weke ezafeya relatîv dikare bikeve şûna ne navî bixwe yê ku serê li hember min rake ez ê çavê wî derxim yanî heçî kesê ku serê li hember min rake ez ê çavê wî derxim yanî ew kesê ku serê li hember min rake ez ê çavê wî derxim hingî hûn dibînin ew yê kesî nîşan dide yanî navdêrek ku ji hevokê hatiye avêtî nîşan de lê yê serê xwe de ezafe ye lê weke cînavkekê hatiye bikaranî hingê hejmara cînavkên Kurdî divê ji nû ve bê nirxandin ji ber ku ev jî cînavkek e lê ev ezafeya cînavkiye ya jî cînavka relatîf e rêzimanên Kurdî divê ji nû ve ser jî bifikirin ez keçekê dibînim ku şoqel serî ye binavin ez nabêjim ez keçeke ku şoqel serî ye dibînim ku piraniya Kurdên Bakur bi tesîra Tirkî wiha bikartînin ez keçekê dibînim ku şoqel serî ye ez wê weke hevokeke derveyîn bikartînim piştî lêkera sereke ez ê bicî dikim digel ku divê gel navê xwe be lê ev têkiliya cudahiyê ya ku piştî lêkerî weke hevokeke cuda piştî hevoka sereke tê wan ji du zêde cuda nake ber ku mirov fam dike ku di vira de keçik tê şayesandin ne ez têm şayesandin kî were malê ez ê şîvê bidimê di vira de jî em dibînin ku ji dêleva ezafeyê cînavka pirsiyar tê bikaranîn gava ku cînavka pirsiyar hebe ezafe nayê bikaranîn tê de
problematik çiğ verde relatifen kurmancıya kengi nafxoyine ve kengi derveyine. Çünkü praniya Kurdên başvur ve ke derveyên bikartîn. Praniya Kurdên bakur bi tesîla zimanê Tirkî ve ke hundirên bikartîn ve ke nafxoyî bikartîn. Gelo stratejiyeke zelal di cihê relatifê de heye an keyfiye. Li gorî min ne keyfiye. Ji bo relatifan jî min bala xwe da sê-çar xebatên Kurd servan hatiye kirin ku her duyê dawîn min nîşan dabûn destpêkê de weke çavkaniyê min sereke gramer metodik du Fransê a rêjel û hevalên xwe ku nod û çara û nod û niha de filan vêvan hatiye çapkirin û pirtûka Anne-Marie Gagnon û Frédéric Calas ku 2002 de ser hevokên kompleks hatiye çapkirin ew jî behsa wê dikin. Lê yê ku bi zelalî û berî wan behs kiriye Georges Kleber. Georges Kleber zimannasekî gelekî navdar e ku ser piraniya hevokan û deman û navdêran bi taybetî û cînavkan xebitiye du lêkolînên cuda di 1987 de çapkiriye ku min weke model ji xwe re wergirt ji wan re dibêje relatif restriktif e relatif apozitif yani relatifên ku yani hevokên rengdêrî hevokên pêreyên rengdêrî ku ji bo sînorkirina wî navderî tê bikaranîn yan jî ji bo li gorî cihê xwe piştî hevokê tê bikaranîn. Bi du meqaleyên cuda, du gotarên cuda ve nîşan daye bê kengî mirov dikare ji yekê derbasî yekê bibe min modela wan bikaranî da ku ez hevokên Kurdî fehm bikim. Milê nerî ku modela ku Georges Kleber datîne di gelek rewşan de ne hemûyan de di gelek rewşan de dikare alîkariya me ya famkirina relatifîn kurmanciyê bike. Lê belê ji ber ku bandora zimanên din ez dubare dikim. Ji ber ku bandora zimanên din ser Kurdî heye, Kurdiyê ji xwe re formên wiha ava kirine ku carna her du jî dibin. Lê zimanê mîna Fransî de her du nabin. Yek sînordar e mecbur pê ve bê bikaranîn, yek jî na dikare derve bê bikaranîn. Bi Tirkî jê re dibêjin di nava vîrgûlê de tê bikaranîn, heger wê bavêjin wate nayê bihartin. Lê Georges Kleber wateya sînorbûnê serdaniya zînanî min êrdim. Li gorî şayesandina navdêran cureyên relatifan du donet Kurdî de. Relatifat derveyîn heye û relatifat navxweyî yani ya sînordar heye. Ez ê nîşan bidim bê çi meseleyê. Metoda me em ê ji aliyê wateya wan ve li relatifa binerin, em ê ji aliyê sazkirina wan ve jî lê binin. Yani wateya wê çi gelo bi sînor dike an tiştekî giştî ye yani şayesandineke giştî ye û gelo navxweyî ye an derveyî ne û em ê bala xwe bidinê ka relatif navdêrên bi çi rengî nîşan didin. Ji ber ku ev her sê metodên ku em ê bikarbînin de alî me bikin ku em navdêran başnas bikin û têkiliya wan ya bi hevoka pêreyî ya rengdêrî ve ya relatif ve baştir zelal bikin. Wek mînak mesela divira de ji ber ku ev babet gelekî tevlihe bû divira de rasta rast nûmuneyên romanan bikartînin. Diyê din de min nûmuneyên giştî dan min got romanan de gelek hene min tenê nûmuneyên sembolîk dan. Lê divir de ez ê rasta rast wan bikartînin. Wek mesela pêlên berîkirinê romana Mustafa Aydoğan e tê de dibêje jinikê carnan jî ji bo saxtîkirinê îja ji bira şûn de relatif amedê. Telefonî cihê wî yê ku wî gotibû ew ê lê ve kiribû. Ev hebû. Rasta rast ji zimanê Tirkiye hatiye. Onun orada olacağını söylediği yere telefon açtı. Rasta rast Türkiye. Lê wergerawi hemû pêvê Kurdî ne. Normal ez karim bibêjim jinikê carnan jî ji bo saxtîkirinê telefonî wî cihê kiribû ku wî gotibû ez ê lê bim ya ji wî gotibû ku ew ê lê be. Bi vî awayî ez dikarim weke relatifeke derveyîn bikarbînim. Çima ji ber ku wî cihî ez bikartînim. Yani rengdêra şarkî divira de alîkariya me dike ku em relatifê ji nava hevokê derxin bavêjin pişta hevokê da ku em wateyê zelaltir bikin. Lê cihê ku telefonî cihê wî yê ku wî gotibû ku ew ê lê be kiribû. Kilîta min ev e gava ku du lêker bên berhevdû pirsgirêkek heye. Lêkera relatifê û lêkera sereke wirin cemetû pirsgirêk heye. Ev tespîta min ji aliyê netîce jî a ku zazakî nivîsandiye, ji aliyê Ergîn jî ku kurmancî nivîsandiye, ji aliyê Mikaîl Bülbül jî ku wî jî kurmancî nivîsandiye hatiye bikaranîn. Lê belê her siya jî xwestine bikin ya xwe. Di romana Jarlê Sermest ya Lokman Ayebe de li dora wî cihekî bikarîbû ya cixare jê bikir ya jî tune bû. Ev jî tesîla Tirkiye. Baweriya min bi kurmanciya Lokman Ayebe jî û kurmanciya Mustafa Aydoğan jî tê. Yani her duya jî pir baş nas. Mustafa Birayê min e Lokman Avalê min e. Lê belê her duya jî mixabin bi bandora zimanê Tirkî çêkiriye. Ha ez vê dibêjim sibê hûn jî wek Imran Aran nekin. Imran Aran gava ku min ev xebata xwe pêşkêş kir pê hesiya bû ya jî hinka nîşanî wî dabû nizanim çûye di nava pirtûka me de li hevokên wiha geriyaye. Gotiye ava Ibrahîm Sêdor jî ev xeletî kiriye.
كرو من تجاري نقولتي كم من غلطي نكري نقولتي ام بكردي پروردن نبونه جبرويه بباندورا زمان تركي دبك افا درومان ما بخدجي حبن لاجترى دبيجم از بايل سرخبتي من مودلك افاكر جبركو بريد روماني مني نود ونها و 2000 2003 2050 افا فوكين بباندورا زمان تركي هنا ناوي معناه يكون اف كسبيتا من الشاشه جبركو من اف خبطه پشتی نویسنده و رومانان کلیه جبرویه که مسیر خوب کرایشان دیه لی خواستن اگه فسکیه که بکن حیله که بکن بیشین اری جامعه و هاد بیشین وایل بیشو بکارانی حیرا من اف سال 2006 گوتیه لی او رومانک تو باز دکه سال 2003 دادی چاک خودش تلاش یعنی پیچه که مرو به وجدان بشی باشه لی وجدان زانستیه هیا روزی که یک درکه سروان و هر دو خباتان بخبته ای باش ببینه که نیتان خرابه مراق نکن تدید اوسکار وايلد گوتیه یکی که راستیه دی بیجه بلا قد شکیجی نکه که راستیه وی دی روزی که بفهم کرد جبروی اون پشتا خوب زانستیه دیسا ممت uzun di bira qaderi de dibêje gava ku fotoğrafek uzan 16 fotoğraf di bira qaderi de hene ez ê paşê dersa edebiyatê de ji were tehlîla wê bikim dibêje kompartîman hinekî tarî ye eger meriv kesê nexuyayiye ku ev foto kişandiye nehesibîne ji celadê pê ve tu kesê din naxuye ev ji bandora zimanê Tirkî hatiye yani eger mirov wî kesê ku foto kişandiye nehesibîne kesê nexuyayiye ku ev foto kişandiye nehesibîne kişandiye û nehesibîne li pê hevatine ez bim ez ê wiha bibêjim mirov dibêje qeyî celadet bi tenê ye heger mirov wê negir nehesibîne çima wî kesê ku foto kişandiye ji xwe wê negir yani foto kişandiye lê fotoğrafı çeken kişiyi hesaplamazsak resimde tek başına görünüyordu ev dibe Tirkî hûn dibînin ku yekser aynı hev Dîsa Mehmet Uzun ronîmîna evînê de dibêje havînan em diçûn gund ez û diya xwe bavê min ê ku her tim meşgûl bû hê ji welê ye wext nîm bû me re bihata Vira de hûn dibînin zimanekî xebitandî bikaraniye ma gelo Kurdî wê derfetê nadime dideme heqê hemû nivîskaran jî heye ku zimanê Kurdî biceribînin sînoroyî vezelînin sînoroyî biceribînin da ku bizanin bêj çi tê divir de em lê dinavin lê tê bi çavzerkê divira de jî Mîrze Meheme romana Medenî Ferhoye bi çavzerkê li komanan ku hin jê diçû nerî binavin diçû û nerî pê hevat pirsgirêk de weke ku me got we dît ku lêkera pêreyî ya hevoka relatîv û lêkera sereke hatin berhev hûn ê bêjin pirsgirêk de karê bibêje bi çavzerkê li wê komanên neherî ku hin jê diçû gelekî hêsan mirov fan dike şok lîstekê de hûn ê bibînin aynî nivîskaran hevokê vê carî şiklekî din bikartîne hingê her du awayan jî nas dike lê çima ev bikaraniye ji ber ku mentiqê Tirkî fikiriye ma gelo Kurdiya min ji Kurdiya Medenî Ferho baştir e ez bawer nakim bawer ku ez Medenî Ferho pir baş nas dikim Kurdiya min nikare bigêje siya awîş lê belê divira de mentiqê Tirkî lê bûye serdest hat romana min de jî kar bibe serdest ha ez dîsa dubare dikim lê min çûye ez ser xebitîme ji ber wê ye ku min dîtiye ku divira de pirsgirêkekê ez nabêjim a Medenî Ferho pirsgirêkê di romana me de ji ber ku piraniya nivîskaran wiha dikin hingê ev jî romana Remezan Alan e hingê ew aliyê minî mîrekî ku bi adet û toreyan perwerde bibû xweda der mirov dikare bibêje hingê wî aliyê min yê mîrekî xweda der yê ku bi adet û toreyan perwerde bibû hingê mirov dikare bi şiklîne cuda jî bikar bîne lê ev meseleya du bînokan ku bîska din min nava nûmuneyan de got bandora Tirkiye dîsa Mîran Canbar da ardu da gotiye hemû xebatên wî yê ku bi salan e didomin ji bo vî karî bûn Mahmud Baksî Gundikê donû de gotiye tiştê ku bikarî ba çemê xerzan di destpêka biharê de bida sekinandin tu nebû pir bi rahetî karî bû gotan tiştekî yani tiştek tu nebû ku karî ba çemê xerzan di destpêka biharê de bidaya sekinandin vîya wayî bêtir Kurdî bû lê bandora Tirkî ser Mahmud Baksî ji bûye lê tiştekî ku bikare bike tu nebû ev ji romana Mezher Bozan e hûn zanin pêşir cildên Av Zelal bû nîşandaye pêşir cildan nivîsandiye min sê cildê wê yê pêşî xwendin besî wî got bilênavî çîroka jiyana xwe romaneke otobiyografîk e nivîsîne lê tiştekî ku bikare bike tu nebû tiştek tu nebû ku bikare bike xelas erka rengderiyê divira de girîng e gelo rengdêr tenê agahiyeke derveyîn an agahiyeke sereke ye gelo dibe ku mirov van relatîfên navxweyî weke relatîfên derveyîn bicî bike heger bibe hingê bandora zimanekî din heye
جبر کو دو مدل نکار به تو آنجی گلو دوان هبوکان ده باندورا زمانی ترکیه هی آنا گاوا کو دو مدل جی ببین تیگری زمان نویس کی ده bu bandora زمانی ترکی جی به نویساندن هونه جی فهم بکن لبلی منطقه آوا کرنا و هبوکی نبکردیه وکم میناک رومانا اردودا دبیجه تین دایه دری وکر و بری کو تیکه و هندور بدو سار بایه کو سری خو برابر خدایه و کتیه ری و دچه نهاری چما نبود بدو سار بایی را نهاری کو سری خو برابر خدا بو و کتبو ری دو چو یعنی پیشی هبو که خلاص به خودش ترازی پیش تیوی تو سر با چی بیجی از این صورتی خود به آوا بکن سری خود به صورتی آوا بکن لی خواستیه صورتی که لگوری منطقه زمان ترکی سری میده چی بکن جبر کد زمان ترکی ده هبو که سرکه هرجار پاشیه لید کردی ده هبو که سرکه نمجبور پاشیه بر دویا بو که وی همو پرتوکین که جوان جدر دهاتن ورگرتن و مناقشه هم دهاتن بکارانی خود بلا بینامه چکی حتی مخوند چما جبر که onun içinden alıntı yapılan bütün kitaplar, içinden alıntı yapılan ve tartışmalarda kullanılan bütün kitapları okumuş olması gerekiyordu. Türkiye, yekser Türkiye. Bahsa salin haftayı dikin ve devlet siyaset medarın Kürt gelek Portugal Marksizmi dukhundun. Düşün dukhundun dahatın seruan Portugal münakaşa dikirin. Fenomeneke gelek in askeriye nava kültürel Kürt'de dahatın berhev du davetin berhev. Hey şarrına خوی دست بینه کرد مناقشه دکرد پیشی گله کسی که دوان را پیوی ما یه پکیجی یه خوخیجی یه دقیقیجی از دوان را پیوی بکل هریما مردین هر سیجی هبون نفسی وچه از دوان را پیوی دوگوت امدهات برهو من مناقشه دکر می دوگوت وهای ویش دوگوت ناس فلان رو پریده وهای حتی هنکس با آوای کیلو نیجی بحثوان مصطفى جید رومان خدا بحثا سردمه که وی رنگی دکه بحثا سربوریا ویا بری دکه لهنگی وی هاتی اروپایی دی یعنی مرو فهم دکه که جیانا ویا وجی دورده قریب بگوتا دویا بو که وی او همو پرتو خوانده بونا ین که دو مناقشهان ده دهاتن بکارانین و جدر کیوان دهاتن ورگرتن پر راحتی مروف دکاره بکارونه لی به منطقه ترکی چویا جبری وان اتیکتان اف رومانا حسنی متیه جبری وان اتیکتان بگوتنه کدن جبری وان ناو و نازناوین کل وان کرنه از این رنگ دیر و نازناوه کدن بکارنینین اون دبینیم کاریبو پر راحتی وکا مصطفى و لقمان و اوین دن بگوتا یا جبلی یعنی ازی جبلی وان ناو نازناوین کو وان هبدو کرنه ناوه کدن بکارنینیم ویجی کاریبو گوری منطقات کی بیه که خلاص بکر لینا پیشی گوتیه چی؟ پیشی گوتیه هرچی اوین ویرگول اوه يعني او منطقه كرديه كم جرى قلت اذا اتيكتين كوان هدو كرنا جبلي وان ازينا باكيدين بقرنين دفرده بيت المنطقه كرديه خيار بالتالي دستيركو دريجي برتوكا البربوديت دفرده جي رومانا توريه ابي توري كو ما مستزانا جناستك ما امجيشت السروي ما الناس كشخه ابي توري رومانا خويا بناوي مندك ده او جي رومانا كاوتوبيوغرافيكا بحثا هبوك كيدكو وك هبوك كيدنا وك مدني فرحو وك مزار بوزان وك مصطفى وك لقمان او جي هبوك منطقه تركي دنيسين دقلكو ام زانو كرديانا نكار بجا ابي توري لي بالي كاري بوغوتا بالتالي برتوكا جديد بالتالي دستك جديد كو دريجي برتوكال برويد بو بالراحت بالتالي دستك جديد كو هاتو بو سر برتوكال بروي يعني دكارب قالك اوين جداج داب كاربنا اللي الجوري منطقي تركيب كارامير بعيني اوين من المالبرين كوديناري ديارنامه كو جميل وغوز حوالي بنا ويجي تشتكي واني بسانده بحثا فيلمي كوسلج دفرن يبهمان قوادي دكا دي بيجا او فيلم كي كون مرو بقري دكايا يعني بو انسان ağlatan bir filmdir او اكفي لاكو دير هيا وكيا لكرا بوين يكون تبكراني تركي ده تباشا حمول اكرام لي فراده وكويها تبكراني كم تقي تركيا مرو قريب وقتا او فيلم كي وهايا كو مرو بقريدك خلاص بو كردي لي منطقه تركي فكريه ديسا ميران جامبار قوتيا من آلتين كنت دبيني تشيكر من رابو وان كاركرين كنت اوديتين شخرا افراند من رابو او كاركش خورا افراند كو توان دبيني مرو دكالو يا ويشيك گندين كو جا حسن متى ديسا گندين كو خدگين هوارا جندي دبينم كو زمان لوي ناغرا دنجيناي بنرا ديسا حسن متى بعين منطقي بيشي رولات فخوتيا گندين كو خدگين هوارا جندي بيشي از بحثا وانج وربك بينوك دبينم كو زمان لوي ناغرا دنجيناي
ویژی کاری منطقه ترکی تشتنا وابکرا لی وهانه کریه بهتر گوری منطقه کردی چویه هنگی انجام رولاتیفین نافخویی چیه بهتر در رولاتیفین دگل برسران ده تمله هوی در کرده اجازه انجام اجرا بگیم در رولاتیفین دگل کرده انده پرسکری کمتره خانیه کتودی بینی جمع راجی باشه لی از خانیه کتودی بینی دکرم عطفرا ده بپرسکری گاوا که لیکرا پیرایی و لیکرا سرکه لپی هر بین ده بپرسکری به تایبتی جی گاوا که یک جوان لیکران هبون آنبوین به بهتر بلوخت به ارگین و پنگیجی مکایل بلبلجی اف چاودریان بکارانه لیبلی ارگین خواستی بکیا خو مکایل گوتی سیدو چکری لگو بدنی لیبل زانه بنوزت کرنه رولاتیفین نافخویی یا دیارنامه اگر از بگوهرینیم از ترانسفورماسیون بکارتین برده او فیلمکی وهایا کن مرو بگرید که یا مرو بگرید خه من آلتین که تدبینی چکر من آلتین وها چکرین که تدبینی من رابو افکار کرین هانش خورا آفراندیم که تجی اوکید بوی آوه از دکارن بیتر منطقه کردی کار بینیم چه بلکه اف برسرن گاوا که برسرن پرسکریک چه ده و در ترکی ده برسرن که به هوکه که آلیکار یارن دری و هاتن شایستاندن تم بری لکرتین گاوا که کردی ده جوادید که برسرن که هاتن شایستاندن تبار لک هوکا پیری یا شایسته یا رنگ دری دناوا هوکه ده بری لکر استیاتون کارانی پرسکریک باندور زمانی ترکیه بکارانین رنگدرین اشارکی ارگیجی اف تثبیتام بکارانیه لی منوزت کردیسا بکارانین رنگدرین اشارکی دکاره بباید چارەسەریه که پرسکریکا تبلهویه از وان کاران دکم ین که توی پی عاجز ببی یعنی در منطقه ترکی از کارین که توی پی عاجز ببی دکم اف ترکیه لی پی کردینه در رومان کردی ده گلک من نمونه هنش خو مپازده بسحب نشانی بدم از وان کاران دکم ین که توی پی عاجز ببی یعنی دوباره کرنا به اضافه دکاره عالیمه بکن بکارانینا رنگدر اشارکی بکارانینا جیناکا اشارکی دکاره عالیمه بکن لولا گاوا که دو لیکر یا سرکو یا پیری دگیجن هفدو به تایبتی جی لیکرین بوین و هبون یک جوان هفدو لیکراندن باندورا فیلم سین ترکی خویاده یعنی صفات فیلم ترکی خویاده بند وقت نمونت ورده مثلا بله اف ترینا پیشینه که وینوها هره چما ممتوزون دراده نگوتیه بله اف ترینا مثلا اف ترینا کوین ها هر یا پیشینه چما وانه گوتیم اف ترینا کدوچه یا پیشینه یا مروت کارب گله فرمولیه بکارن لید برده منطقه کردی بکارنیه رولاتیفا دروین بکارنیه دوسته هندو بینیم چه فرده مزر بوزانه او ما مستبو کل محمد خرسی دابو چما وکه هبو کادم کارنانیه چبر که جارادن وها کارنانی بو گوتبو او ما مسته من گوتبو مامۆستەیە کول محەممەدی خورسی دابوو بوو وها بکارانی بوو لێدڤرا ئەم دەبینم ڕۆلاتیفا دەربەین بکارتینە عینی نویسکارە چما ji ber ku divra de bi menteqa Kurdî fikiriye lê hevokâ xwe ya berî de bi menteqa Tirkî fikirî dîsa la bîrenta cinan Hesenê Metê li wir çavî du zarokan dikeve ku li kolanê di nava xweliyê de dilîzin çima negotiye li wir çavî du zarokên ku di nava xweliyê de dilîzin dikeve çima weke رولاتیفه نافخویی سینوردار بکارنانیه جبر که رولاتیفه سینوردار دکاره دروژی بکارانی پرسکریت وراده اوه و منطقه کردی و رولاتیفه راده که جبو زلالیه هبو که پیشی هبو که سرکه دی بیجه و دا بیجه دروه یا جی پیشی رولاتیفه دی بیجه بینوکه که دا بیجه و پشتی هبو که سرکه دی بیجه تشتن هنه کنایه گوتن مدنی فرحوه و دبینی بستکادن مدنی فرحوه منطقه ترکی بکارانی بو لید وراده نابیجه تشتن کناين قوتن هنا هاجر بقوتها تشتن كناين قوتن هنا من بقوتها مدني فرحو يكسر دم باندورة تركيا للبلاد مدني فرحو شكله كده بكارتينكو بيتر بكردية رولاتي في راديجا هفوكا سركة ديجا بيشتوي رولاتي في ديجا قالوا مروف دكارب فان رولاتي فان وكا رولاتي فين نافخي بكاربينا ببور بشكل دريج دبا لازم تخاطب ببابتي خلاص بلي افترنا بيشين اكو بين ها هرايا بو تركي او مامۆسته یەکول محەممەدی خورسی دابوو بوو ترکی لەور چاوی دو زارۆکەین کرد کۆلانێ ناوا خۆلیە دە دلیزن دکەوە بۆ ترکی تشتن کو نایەن گوتن هەنە بۆ ترکی تشتن هەنە کو نایەن گوتن بگورن رۆلاتیف بەی ناودەرێژی کار بێ بکارانی دەما وسا خوێندەوانێک دکەت تەنگاڤیە کێ بەرسەوا پرسێزانی با بە کوردی ژێرا دەگوت بەرکو بەحسا اف رومانا عادل زوزانیه رومانا ویا کجی دور ده بحثا
هن خدکاران دکه چونه دبستانه ایجا دبستان ترکی نه یک برسل نزار به حواله کی جرب کردی بجرب کرو ها هنگی اوزان کی ده هات دیوانه افج رومانا ایوب قرانه درویش عبدی کی ده هات دیوانه میناک فهم دکر هنگی نافدر تونه جناف کا پرسیاری کتیه شنایی و کتی سکادن مگوت دفرا دجی ادی اضافه لشنایی تب قرانین وک رومانا ایوب قران وک رومانا ایسان جلمرگی یا جنبلی کریمی هکادن یا وانجش خودی دو خواست ابابو هنگی ام دبینو کو دفرا دجی وک دبوکی مردینی وک دبوکی آمد و دبوکی دن اوجی راست اضافه وک جناف که رلاتیف بکارتینی شونا نافدری بخواه بکارتینی افجي رومانا كمال ورقنا لقراغه شبه هيبرون كم كسلان من بالي بحساوي كريا دي كوماني دجين بحث كريا رومانا كسيمبوليكا يعني بزمانه كي سيمبوليك وميتافوريكا تي نسمي كم روماني وهاب كرديانا كتر ياكو ويدبا آگاهيه كاريبو بشكل تركي جيب قوتها كتر ياكو ويدبا آگاهيه شو ما نكره وكا نافخوي بكاربينا هونزان جبركو ري دفرادا استقامتا داوينه استقامت جي ده بوكسازيا كورتي ده هرجار بشتي لكريتي يمكن ريت ده نامينه دي استقامت داوين ده برساج يرو لطيف الزلاله لو رجيه استقامت داوين شو خد كورتي ده زلاله از به نيف كنيج ولا بيجي تشما جبركو مجارين زمان ناسيه غاكون سر كونسنتري بين مجارين قالكي جيه كيفينا يعني غاك هرجه غاك تشتكي زبدك نو كزاروكا كي كل خد برا العرض بينا از استرويد خبط اجا دبل من فورمول دانيه باشي ازيج ورا وكا بي دي اف جي بيشينم كون بكارن لي بنارن جو فورمولا از نواج ورا بيجم سريو تبجاد بيج بكون نمونه عندين برخوي يخويكو سلب فكرن يعني الجوري الروماني كرومانجي من اف فورمول ديتنا ريلاتيف وهاتم كارن ناغا اضافيه فلان بيبان للجوري من قالك جوان بباندورا تركيا دي تشكرن ابادانيه ريلاتيفين بي هرجي ممكنه قال لك هبوكن بيرايد كان ناغا هبوك كومبلكس سيفاكو تدامن ومن خوار نخوش بو وندي بينن غاكو كردبه بروبلم تنا جبركو ليكر دفرادا گرگوهيزه از نكارم باوشم دربه زلامك هاتكو شوقي سول سريبو وندي بينن ليكر نگرگوهيزه از نكارم باوشم باشي لي سيف نخوش بو ياكو من خوار دبه زمانك هلبسكي هنگي كردي و درفته دمكو غاكو ليكر گرگوهيزه وغاكو از کرده بشه سینم به هوکه کپیرایی یا رولاتیو از دکارن وکه هوکه سینوردار یا نفخویی کاروین سیوا سور خوش کو تداوم من و من جینه لیدا حوالا خواه پر خوش بو وندی بینم از دکارن به دوباره کرنا اضافه از دکارن هر وها به دوباره کرنا و یه قال لك رولاتيفان بيه ديلين وككو قال لك رنديرن بسيط جي از دکارن بيه ديلين سیوا سور و خوش و باقج و مزن من خوار وندي بين في اوقات كان سيفا خوش وصور ومازن لسر معسيه كان بقويه نبيج سيفا صور خوش مازن لسر داريه نحوجيه يعني بقويه جيت كان البي هاف ريز بكن رنديرن خرو بجيهانك قويه با البي هاف ريز دبن وهمان ناقد شايسين رنديرن رولاتيفي بهمان اوايفه وبقويه البي هاف ريز دبن يعني مينا رنديرن بسيط إجا آبادانية رولاتيفية بهشمندية تركي من كاتشك ديت كو كراسي سور ليبو من كاتشك كو كراسي سير ليبو ديت من سيفك خوار كو تدابو من سيفك كو تدابو من خوار قاوا كو ليكر بي البي هبدو بين ليكرا عليكار وليكرا سلكا بس ليكا تركي تشربه الزلامة كي دبينم كو تجمرة بحث كربو الزلامة كي كو تجمرة بحث كربو دبينم الفيلم كي كو مرو بجريدكايا الفيلم كي وهايا كو مرو بجريدكايا هنگی الجوري فينو منيا زجورا بيجن زلامك هاتكو عربية خوشك بو دبرادا كردايا ليكر نگر بيزا كچك هاتكو كراسي سور ليبو ديسا كردايا وليكر نگر بيزا هنگي رولاتيفات دربيين هگر دياردايا كدن تنبا نافديرك نديار نشان ده دبرادا كردا نابكي نديار جبركو باشگرا اك بيبه ونينو ها ببينين گاواكو هبوك گرگوهز به دیسامبرو دکار رولاتیفا درلیم کابینه کچکا کو کراسه سور لیبو هات مارامه مامد کو رستورانتاوی هيا کچکک دیت از دکار دبراده پشتی هبوکه دیسا رولاتیف کابینه هبوکا دیم گرگوهزه لرولاتیف دچه سر کرده هنگه جبوک تبله هبنه به از رولاتیف بناودیر را کارتینم چما جبرکو
ناوێکی نەدیار تێدا هەیە کەچکێک ئەگەواز ببێژم مەمەدی کەچکێک دیت کو ڕێستۆرانتا وی هەبوو ئەزێ نزانم ڕێستۆرانت ئا کەچکێ بوو یا ئا مەمەدی بوو دەبرادە مەمەد ناودێرێکە دیارە هەنگێز ببێژم مامەدێ کو ڕێستۆرانتا وی هەیە بیرکن کەچکێک دیت یانی وەک شقەولا فۆرمولا مەمەدسون هەرچی ئەو مامەدە کو ڕێستۆرانتا وی هەیە وی کەچکێک دیت بڤی ئەوەی ئەز ڕۆلاتیفا سینۆردار یا ناودێری ناوخۆی کارتی من کەچکا کو کراسێ سۆر لێ بوو هاتمانامە لێشکارم بێژم کەچکێک هاتمانامە کو کراسێ سۆر لێ بوو ئەv ناوێ معنەیە کو کراسێ سۆر لە ماڵەیە مرۆڤ چی دەفام دەکە کو کەچکێک هاتمانامە کو کراسێ سۆر لێ بوو کەچک ناودێرێکە نەدیارە لێگەوا کو دیار بە ئەز نکارم بێژم کەچک هاتمانامە کو کراسێ سۆر لێ بوو ناوێ یاژی دەبێت بێژم کەچک هاتمانامە یا کو کراسێ سۆر لێ بوو وەکە دوو فکرین شەرت و جودا نیشان بدن ئەگەر نا ناودێرێکە دیارە دەبێت بێژم کەچکا کو کراسێ سۆر لێ بوو بینۆ هاتمانامە ji ber ku kirde navekî diyar e û relatīfa wî pêv ye lewre ew relatīfeke sînordar e zilamekî şîv xwar ku çaketê sor lêbû gelo çaketê sor li şîvê ye an li zilê me hûn ê bêjin wa şîv û çaket ê de baş e zilamekî Ayşe dît ku çaketê sor lêbû çaket li Ayşe ye an li zilamê ye navê nediyar divira de relatīfa sînordar kartîne digel ku relatīfa sînordar ne mecbûr e pêreve dikare li derve jî be ji ber ku navdêra ku ew dişayesîne navdêreke nediyar e zilamekî ku restûranta wî heye keçikek dît ku çaketê sor lêbû binêrin her du nav jî li bira nediyar bin lê gava ku her du nav jî nediyar bin tevliheviyek hebe hingê bila serê ve de zelal be bireser di ser kirdeyê re ye bireser di ser kirdeyê re ye bireser di ser kirdeyê re ye her du jî navên nediyar bin relatīfa derveyîn bireserê nîşan dide min bi sedan nimûne danîn ber xwe ji bo ez vê peyda bikim 2006 de gavam doktora xwe parast ev serê min de nezelal bû diyarbûna wî navê ku relatīv dişayesîne lê piştî wê hingî her sal mi dersavê da her sal şagirdan pirs bikirin her sal jî min carê tespîtek din lê kir tespîtek din lê kir li gorî wê min ev danî di guman yek de jî ev nezelal ha 2013 de jî ev nezelal zilamekî ku çaketê sor lêbû şîv xwar ji ber ku navdêr nediyar e lêke relatīfa sînordar dikare di nava hevokê de wek relatīfekin navxweyî bê bikaranî hingê encama lê ku nemedê çi be biborin dirêj bû lêvaya tam 2 saetan min xelas kir heger navê ku relatīv nîşan dide navekî diyar be hingê relatīv pêv ye û navxweyî ye bi vî awayî relatīfa sînordar ava dibe keçika ku kirasê sor lêbû hatmalame zilamê ku restûranta wî heye keçikek dît heger nav nediyar be relatīv hingê diçe pişta hevokê û weke relatīfa derveyîn tê bikaranîn zilamek hat ku erebeya wî xweşik bû we dît mesele vir de ne tenê gerguhêz û negerguhêzbûna wî navdêrê wê hevokê ye keçek hat ku kirasê sor lêbû zilamekî şîv xwar ku çaketê sor lêbû divira de lêker gerguhêz e diyên de negerguhêz e hingê mesele yani min hîpotez danîn ber xwe min ew ceribandin li heger mesele ev be derveyîbûna wê bi nediyariya wî navdêrî be tê hesibandin di hevokê negerguhêz de kirdeyê nediyar bi relatīfa derveyî ve tê nîşandayîn ab vî awayî em xweşbandora Tirkî xelas dikin keçikek ku kirasê sor lêbû hat ev bû Tirkî lê gava ku lêker negerguhêz be hingê kirdeya wê nediyar be hewce nake ku ez mentiqê Tirkî biçim mentiqê Kurdî ev e kirde nediyar e û lêker negerguhêz e keçek hat ku kirasê sor lêbû xelas zilamek derbas bû ku porî wî dirêj bû zilamekî ku porî wî dirêj bû derbas bû ev bû Tirkî pirtûkek derketiye ku behsa Kurdan dike pirtûkek ku behsa Kurdan dike derketiye Tirkiye ev kî bi salan bi bira minaqaşe bike ev Tirkiye di hevokên gerguhêz de kirdeyê nediyar dikare relatīfa derveyîn ve were şayesandin gava ku bireser navekî diyar be zilamekî şîv xwar ku çaketê sor lêbû zilamekî pirtûk xwend ku mala wî Amedê ye hevalekî ev pirtûk da min ku navî Robîn e di hevoka gerguhêz de gava ku bireser navekî nediyar be hingê relatīfa derveyîn dev ji kirdeyê berdide yekser bireserê nîşan dide min keçek dît ku kirasê sor lêbû zilamekî bina min ji dira de her du jî nediyar e
زلامی پاش از چه بکن زلامی پرتوک خوند کو بحثا کردان دکر لابوکاتم برای چبون زلامه کی پرتوک خوند کو مالاوی آمده زلامه کی پرتوک خوند کو مالاوی آمده نه مالا پرتوکه للفرا زلامی پرتوک خوند کو بحثا کردان دکر يعني پرتوک خوند کو بحثا کردان دکر من حوالك خودت کو ناوی روبینه وی حوالك خودت کو ناوی روبینه نگی ناوی وی حواله روبینه نه ناوی وی کسی کو روبین دیه من پرتوک دا حوالك خو کو بحثا کردان دکر نه حواله من بحثا کردان دکر پرتوک بحثا کردان دکر هنگی برسر دسر همو آلامان راه yani prioritere وقت ترکی بیشین öncelikliye ده هواکن گرگوهز ده اگر کرده ناوه کی ندیار بجی اگر برسره که ندیار هبه نه کرده ناوه کی ندیار بجی برسره که ندیار هبه رولاتیفا دروین هنگی برسره نشانده ده لوره برسر بسر کرده راه زلامی کچکک دید کو کراسه سور لیبو من کچکک دید کو کراسه سور لیبو زلامه کی کچکک دید کو شوقل سری بو شوقل سری زلیمه سری کچکیه زلامه کی کچکک دید کو شوقل سری بو چما هر دو جنابه ندیارن لی برسر دسر کرده راه زلامه کو رستوران تاوی هه کچکک دید کو شوقل سری بو گاوا که زنابه کی دیار کرده ده کار بینیم رنگ دیراوی یا رولاتیف یعنی هواکا پیری یا رولاتیف پیوسته کو پیرانه هگرنا دتولویا واتی درکن رولاتیفا دروین دکاره استقامت داویجی نشان بده لی هگر برسره که ندیار ده هوا که ده هبه هنگه استقامت داوین مجبوره که اضافه بکار بینه من پرتوکک دا حواله خواه یکو تدوه دیتو بو منه جبر که برسر جی هیا و استقامت جی هیا جبو تولوی چه نبه به تایبتی کرمانجیا باشور بهدینی ده اضافه یاوی دوباره دکه من پرتوکک دا حواله خواه یکو تدوه دیتو بو من پرتوک دا حواله کی خواه که تدوه دیتو بو جبر که دوباره ناوه کی ندیاره من پرتوکک دا حواله خواه یکو تدوه دیتو بو اجازه هر دویش بکم ندیار من پرتوکک دا حواله کی خواه که دوباره بوی پاردون من پرتوکک دا حواله کی خواه که تدوه دیتو بو گلو تا پرتوک دید آن تا حوال دید دوباره ندیاره چاره سریاوی تنه اوه که یه یاوی حوالی به دوباره کرن من پرتوکک دا حواله کی خواه یکو تدوه دیتو د استراتژیا جیه رولاتیفان ده دوی مرو بزنه که رولاتیفا نافدرا دیار تم پیوه وکه رولاتیفا نافخویی بچیده به از این پاشه جوره بشینیم جبو که هم کاربن بزلالی سر بسکنیم جبر که از لزگین در باستکم جبر که او رولاتیفا سینورداره زلامی که تدید پیشی از بیدی بیجم من زیاوی کریه رولاتیفا دروین تم نافدره که ندیار نشان بده او نافدر دکاره کرده به دکاره برسر به اگر نافدره که دیار نشان بده دوی اضافه دوباره بده من کچک دید که کراسه سور لیبون زلامه کی پرتوک دخوند که پوری ویدریش گاوا که کرده و برسر به هفره نافدر ندیار بین برسر دسر کرده رایه هنگ رولاتیفا دروین برسر نشان بده زلامه کی کچک دید که کراسه سور لیبون جبو که رولاتیفا نافخویی بهنا خوندن فره بکن و باره هفو کسی بکن مروف دکاره رنگدرین اشارکی ین مینا وهان کاربینه که دا که رولاتیفا نافخویی بکاره وکه رولاتیفا دروین وره بجی کرن و بهنا خوندن فره بکن اف کارین وهانه که مروف دوید تم هایجی هبه لیا ناز کارین بجم اف کارین که مروف دوید تم جی های هبه جای هبه نه به ترکیز بکارمین نه اف کارین وهانه که مروف دوید تم هایجی هبه هر وهاد نوا داچه کاندیش که بکن وقت مثلا بیریکات یا چریایی پرتوک دو بیریکات یا چریایی دیه ایجا گاوا که از چریایی من چران بکارمینم بیریکات یا که من چران از این بجم پرتوک دو بیریکات یا که من چران دیه ایجا دفر دجی ده و دجا دو گله که جدا بدیم منطقه زمانه لگرینه زمانه که خبتان دی که دوی کمپلکسیات نشان بده ما مجبور دو که کن به هده بکاربین لی نورمال او بیریکات یا که من چراند پرتوک تیده دوی از وحابی بجم دا که بینا خوندنی فره ببه لی ابنای و معنی که ام نکارن هفوکین رنگدیری یعنی هفوکین پریگین رنگدیری وکه هفوکین نافخویی بکاربین جبر که زمان کردی نویسیه ده پرنات یا خبتاندن اف در فتح نوی هی پر لخلی نهاتی خلی نجرباندیه دا که ام چاره یکی جربین لی جدا کرناوی وکه هفوکا پیرایی یا آلیکار یا که سپیکه ده بیجم دکاره ببه چاره یکی یا نا ده او ره جهدو پر جدا
إجا بي هاوكن كومبلكس نویساندنا متنين وجهي دجوار بكارين هاوكن كومبلكس كاملية زمانية دقل فيجي زمان كو زيادة فيري نویسيا نبونه هاوكن كومبلكس ترجيح ناكن جبر كو دوان زمانان ده باندورا زمان دفكي هيا خلاص بكم زي شارز دخل باندورا زمان دفكي هيا زمان دفكي جي تمرين هري هسان بجيري يعني يان زمان بهاوكن نه كومبلكس ياجي كم كومبلكس دنابا هاوكن بيريدا جيه بكارانينا جيانكا كويه نزلاله من دنابا بخباتن نشاندا دهاوكن بيريدا هري كم ريلاتيف تنزانين بقول يندم كم زده جرامرام بحثوان كريه لي ريلاتيف بميثود وموديل نزل على هاتنا دايم من خاص بخباته زلال تربكم هم جرين هاوكن بيري يندن نشان بدم هم جي ريلاتيف انجي زلال تربكم وموديلك كرديان ين هاوكن كومبلكس داينم نبونا پروردهيا كردي آلوزيه وباندورا زمان سردسجي زيادة تربكه لكولينرين كرد يان هفدونا خوينين يان جي ين بري خواه جخورا وكا برسكريك دبينين بالتايبتي رجم ميكائيل بلبل وارجينيو بنجين ونتيجة آلتون ومران آران من أبديت دقالكو زانستي آنجاق وها كرد با قاواكو مروف لهفدو زيادة بكه لي مخابن وان جاميران تشتكي مزيادة نكر دقالكو يا من دوباره دكن بسرنا بخو شابتك بفي آوائي من أذ بابت خلاص كر إجا حتى كو هوالينكو بخوازن دستيو خراكن وبرصابكن أزي هرم شارزان خبينم داكو كمبيوترامن نيكرتن ون از دقائق كده دمو حتى كون برسيخو آماده بكن يعني بسكي بكن ياجي يدري دايلن أزي شارزان خبينم بله إيجا باب فيها ويا زي البرسيني بسكي بنرم كاتش دبيجين راست منطقة تركيا زمان تركيا هاتي يقدرون وكيف فيلم سي أو ما قلت سباس درس قالك سركتي سباس ما مستاج ورقبت به ودركلي سباس نسرين زاناج قلتيه ما مستاج زانا فرقني قلتي كاري كمي مخابن دركت لو ما زين كاري قداري كنا درس دوام بكم كاري كمي دركتي شوية أزي باش الخوة كفيديو بشين حوالينكو نا ما تبون نكارم تعقيب بكن أبي بكارم شغلة ليبنر إجا هكذا برسيوتنا بس درسي خلاص از حتى السياد جمير ياك وددو والسي باش هذا نرجع سبي ايدي بخير ابي درس مايكل تشايت با يعني جبو تشبر سيواتن وزان جبركم من اوقاسي بزلالي غوتكو بنا زي هبك كومبلكس كاربين من اوقاسي بزلالي غوتكو تبرز تريوات نما شباب من فاش خاطري طبعا خاطري وهي يكتب بيجي برسبرن برسبرن بدو برسا حيران باز كلام بك نقول فانا خو فيك برساخو بك بنا عندك بهم بكرتا كلامك سلام ورز دنگم هه داري تسترجع كلامك ما مست يك دو برسمج هنا ودخازك مش هي راستي دخاز وقت تكي تاك كسي شدبه يكو هم رجاوي تركيا نجمره ساعتها حشتا برزوتم بالدار زوري خد هنا درزه وقالك جراجي درس راستي ناقي هنا جاند هنا ساعتك ني ساعتي بويم تشتكي تفكرش بوك ساعات روج دريج بونه بويم تشتكي تفكر نبيك يعني اگر والد جيبي بيج اما جيده برسين اگر والد جيبي بيج امكارن ساعتك قدر نجيب خلنا انا ما مستعمل ترسي يعني ابي وك ممكن وبتصد دو ما مست كوما كما الشورى خندني هي مش خرا جدار ولا بازار ولا جارك ام جامريكي يعني نويسكاركي كرد كو وكر رومان نويس كورتشيرو قاعد نويسنا اما بدخوينين والسر برتقالي دخوينين والسر مش خرا غانغشيت كان السر برغاوي ميزان باجاي بقرا حتى نافاروكاوي راسي تدرا قال لك قالت شتنا جرين كركو بفكرينا بالتركي ونويسينا بكردي
دوا شعری خود ام گله گل سرت سکنم براستی پرسکریک کمی رومانا کردی یا سرکه بمن اول ام جامعه جانا دنرخنن جبرکو هفوک نزی هفن انکار کن دبن نا يعني لأف برنامج ويا إيش براسي قال لك برسمك باش بجوا جامعة على روح بالره ولسر شو بيجم جريدانكا كويه بريك نقاش لناف هناك نيفيسكارن كرد بيجن زمان كرد او جنابكا غريكيا كويه تنه جامعه کی منو مدله هدوش هشت بالسر توی جامعه از باورم دی باش خاص کلی زبلام ناک بینو دم هزخ ازم هو تقول ما بخوند بو بری چنداکی یعنی گما مستتل گوری یعنی تمام کرت چیرو که خود بکار ناینیت نگاری بشه زمان کرده دی جنابکا گریکی تنه یا کویه تنه یا مگو از خانی را کتم اشخانی ده کتم از چوما نخوشخانه یعنی مگو کاوه و کشمیر سرگاهی بکب که از فهم کمش تچاو اشخانی ده کتی کی جام دمت کتی تچاو کتی چو وقتی بو مرا سرگاهی بکب بو از فهم کمش خانی ده کتم چوم نخوشخانه گاوا کش خانی ده کتم کش خانی ده تیور بوم از چوما نخوشخانه یعنی ابا کل سرویج نقاش ابو براستی یعنی فکرات مگهدار کرد یعنی باش بو کا ویه و چا به چهار سر کردن یعنی جناب رومانیویس مده سر نقاش هست یعنی دوباره تپر نقاش کردی وقتش خود نویج گفت یعنی اقناع کرد یعنی امکانه که وسط چه بود باشه فرصت خلاص بود ولی ما مستخلص جلس بس ولا تابع یا تواتر ما مست بابتك وهاي كو هوالي جات زمان ناسيه ده زمان بسالانه سر دخلتن كده كوالين كل فيديو انا جواي ما مستمع كل شيء زمان قالوا كان سر زمان ناسيه دخلتن جارنا بابتن عجوبه درت كم بيشامه جارنا يقدر كم بيشامه تشتاج مره ده بيجاك على قايم زمان ناسيه تنه وقت التوريه ده فروشمه جبروي ام ايدي فيربونه دسبه كده بينما قال لك يفرق ما هالكسي قدر ذكر ليدي بينما انا القاسي فرق انا هالكسي قدر ناقش بالكو اجي كان فخور التوريه انا عجيب درخم وبيجم ده جاج باضي وزيدي دراب الاثباتك ما تشتيوها الجمهور كسي هي جبركو اف توريه هي صانم يعني بالفرنسي جواره دي بيجم فيلوزوف وزمان ناسين قهوه خانه جبركو تشما او كسين كتورين ارزان والسفيك وبيكو كبيجن ام شنو بيجن جامير فلسفه بدقل شادكه ياجي فلسفه قحوه وبارادك شما يكي كوراي بحسام بجارا بكسر نغانا بيجي كو دوكومانجي ده تونيه نها تشن زراوين كرديزاني ا بروبلم يك بالسوراني بزازاكي بهورامي بلكي وبكلهوري من حمو زراوي ودبوكين كرديه نرينا بالصالة خواه من أفبور برتاوي سبينه کرنه من صالة خواه داننه ده همو زراوين كردي ده كو هيا فورمين جدا كو كا كي كو غا غو 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 بفورمين جدا حتى لكيو كالهورية حتى كرمانشاني هيا تو چاوا دو بيجي جرادت بدخان بالتسير الفرنسي اف ديانه كاني زماني كردي مروف المالا خواه توريان چناكه وقت جميل ماز دو قو اورانزدان بورانزدان اسپيلو يدرماي ما مسته شکر دبرم گوتناته اش استوره ما دما ام ستوریز عالیه استوره اش دیروریا ما نیوشت عالیه ما کویه نیوشت عالیه ما کالکه ما دبریانا 10000 چیروکه بریانا 200 سال 300 سال اینجا کجمرت بجن بکویه دست چیروکه من yani ne biçare ki dubaret kin sebaret kin kuyel sarf du ku dibejin mer hinga çiro ka dibejin osa baş zanım ku kalketo pirkate Türkiye zanım قد لفظه كابتنا خوشي aynen iyice camiye no hanek romanlık sene dibejin azid romana خود falan harfi بكارنين yani romanı mekanik dinlisin yani sonra bir romanı mekanik bakın George Perec mesela Fransız nisan diye gotiye azid harfa e romana خود بكارنين قالوا ترى معناه يكون بالفرنسي حرفها e تونه شو هذا ممكن اجي كان رومانا كبني ديسين كو بيفا از ديتونه به ترى معناه يكون بكردي از تونه كل كيسانه يعني تشتوها از مثلا ميشيل بيتور رابويا رومانك نيسان دي بفورمات تو
گوتی تو ترین سوار دبی تو چی کمپارتمان هشتان تو رو دنی تو روزنامه که بدکی تو لیه دورا خود نره زلامه که لکاته بتکل که عجیب تی جنکا هم برته بری خود در روزنامه‌ات لودی تا سری خود خینا روزنامه تو خینی ترین دچه دنیا خوشه تو بالا خودی دروه تو جنا خود فکری تو هوا خویا که تو رومای ببینید تو بده فکری لا بفهم او تده تونه قالو هنگی از کارم ببیجم که او زمان فرانسی ده تونه یعنی مرو جو خبر تئوری زمان ناسی در ناخه ولی دیامنو باوی منجی قد به ترکی نزانی بود لیبلی هم سری پیوان دایا پیوان کبو بله کسیم که لکرمانشانه نه به ترکی نزانم کسیم که لسلماسه نه به ترکی نزانم لیگیش کیب کارتینن اسماعیل قندر فتح که تزا خویا دکترای سر کردیا لکی لوری و کلهوری کریه او بخوشی دی بجه 8 واریانتین گیانه که کویه دوانزانا بیانده هنگی مادم و های چاوا دبکو جرادت بدرخان گوری زمانی فرانسیانی او ارگومنتا نودم هزخ نفی آوائی جولی راکر مادم اختیار میکو ترکی نزان و فرانسی جی نزان کویه بکارتینم دیسا ارگومنتا نودم هزخ چو مادم نتنه فرانسی بزمان دنجی گیانه کنه وکه انگلیزی دات هو ویچ بکارتینه ووز بکارتینه دز بکارتینه مادام وهاي او جيانه دقل لك زمان دن جيانه ديسا ارغومنتانو ده مزخچو مادام كردي جيانه كن دن جيناس دكه كوج دلوا كويج تيم كاراني هنگي مروف دزانه كو اركك وي جيانه كه هي ديسا ارغومنتانو ده مزخچو نو ده مزخ از نخوازم بخرابي بحث انسانا بكن بار ملفيدر درس ده حوالين كل فرابون دي بي بيراوان مثلا زان بحثين برايه ملينا ربي بحثات كم من حال دنجي وقدكر نقول من أنا أقدر نقحه أقدر تلهم برز مع الناس كي تلو كان التورين فيها وايش مرة بيش جبرك بري بينام برفرعون والله ما مستمج مدليه دويشت من ويج مدليه فيشت أنا بديلك من سكنان بقول سوري من أنا أذكر مناقشة فان فكران بكل جبرك فكرين برادا يم بيكوكن قصور من أرى يعني تو زمانی کردی چه خاصی نزدیکی تو زراوین کردی چه خاصی نزدیکی تا چه خاص زمان ناسی خوندیه تا چه نریه تا گوریش خویش خور رابویه هیپوتزک آوا کریه درومان خودت کارناینی بیمه لی تو نکاری سرویس زمانی تورینه و عجیب دخی ایجاج بروی ام اد رینادن از تیم بنیب حنکیل بیج ما وی پی بیج بو خودی پاش می‌کنه کردن از تیم بیجم بری خودی مال نل مالی بو خلقه هست به خود بزنند ایدی خودی مالی هاتیه ما مستروج بجند بينجاك وبسيك ان المال نافي مش عبد الرحمن نافي مش عبد الرحمن التركي بيجك برخوشي كيف فهم جرتي بيجي مكان صحابه قلدي صح ابين كردي ما يدي بكري بيتر كارتينج برو كيف فهم جرتي صح تا وخش ما مستهرب داباك الزمان ناس كل هبن ايدي خل نكر القحوه كتشو كولانا سر زمان الكردي تورين برادايا جبرك ايدي زمان ناس كلنا مالا خدي اواكو ناستنيمه ام ایروش 15 زمان ناسی کردنه و روزی مش سامی تارم پیامک شانت مقول كاكو دبي ام سيرفي مسألة هبدو بكن وتشتنا هفبار درخم جبرك وزيد بك مقول هي 6 ساله درجي دو زمان ناسين مينا منو تبيدانا ما مستج ما مستسامير ببورج ما مستسامير بيجي برا تشابا هينكره يا باشي يعني هتكاندنا ما هتكان نو درجه بردانه تشابين داوي يعني از بجم دسته باوز بارم تشكي تشكاي كتنا بتشكو حبكي باغو اوج خرا كرنا اون کار جرا بنویسیم یا جی مستزانش هم هدور ناس كلام بهبرد نوا كوما كزمانه كي دن بيجي يعني يا زالنگاه بيجي بدرم غازي خوجره گوتن تشتك نكرن وكا خود سكنيه سر چاوا يعني اون کار دیر جی سامیرا بیجن اون کار جمره رقمام الجمع هي بواتساب بيشين ازي بيجي ما مستسامي از ما مستسامي خوندا كريم البرد ستيم بروردي ناستكم مالاوا وما مست اواتر تمام كيكين حتى وكشا خوشتر سپاس دناو بلا زمانان ده ifade ku dişibin hev çena ku heve beli çede be le او ifade bu bandora yani zamanı ku niziki hevdune çu bandora oli çu bandora ticari çu bandora coğrafik navanda heve zamanı enjwar bir kontak lingüistik ya lingüistik kontak yani o zaman niziki hevdune bandora hevdud istinin mümkün ku hem qalib zaman ki derbas qalib ki bibin mesela kurdeme rojava o planeon vedraya gavak un telefon ya tuduk nujatur çili bejin un dibejin müştara leyxist kurdeme ba kurtu cena bejin müştara leyxist dibeje ezle tegarriyam yani çiye seni aradım Türkiye eme rojava jin müştara leyxist be arabiye normal be kurdi mrov telefonu yekidke خلاص جبركو التلفونه من تلفوني تكر
اجا هنا بيجي تلفون كرن جي بانجليزي هي فرنسيه هي فلان بفان او ما على قدر ناكل ليه از التقريان بتركيا جبركم قرين جبو تشتي وندا كريك يكرن مش ترى ليه خست تل شخص تل دفيخس تل زرنيخس تل يعني لي كرين بويجي كجواتي اخويا اصلي جداتين بكراني زمانين جداتين ليه فورمندن دكارن هبن مثلا وقت ذكرن وقت مثلا فيلم كشاندن تدين بيجن من صورة كشاند خلق جدي بيجيش تركيا هاتيه تركيا هاتيه جبرك تيراج يعني تيراج اوينا بالفرنسيه بالانجليزيه حتى ترياج جوي بي هاتيه يك جنوايا كده خستن وكشاندن جوي هاتيه مثلا ان فيلم كي دكشينن يا جن فيلم كي ديزيفرينن افجي قش فورم انجليزي وفرنسينا فيلم تشبرمك كتره نواز ماني تركياني ديزيفرينن دكشينن فيلم تشكمك افهموا زمان دين هاتنا نواز ماني تركي ما تركا غواز ماني خو تشكر قامره هبو نا كرداجي غوا تشكر قامره تنبو جبروي هم قالب دي ليكرن يعني هم قالب دي جوي زماني در باز زماني دين ببن تبا ورغري ودي ورن سر كرديجي مثلا بيفا كبو يعني اشخر دي بيجي من تشكريا لازم ازانك قال لك كسيد جيب كرامنا مثلا دي بيجي فلان كسين اسمي جوجل دا ارادم تدي بفرنسيجي يعني دي بيجين من نافي يعني الجوجل از نافي قريام بكردي ام بيجي من نافي الجوجل خست مثلا يكون دي بين منطقه بيترلي ما غاواكو بيشين كردا جورا غولا واني داكتن رجلاتا نافين داكتن هلا ميرديني وقامشلو ما قالوا جوجل هب نا جوجل دوره منو تي انجح ازو تبكار بين ها امج زمانه كيدن بكار بين انجي ام ورغرين انجي خور تشيكن ايدي او دبا مالي كردي بتشي منطقي تشيبو بجي جبروي باندورا زمانان تلي دورغرا فكرنا وهذا تشي دبكو ازرولا تفكر كارتين دورغرا فكر تيغانا وهذا تشي دبكو بري وي زمان ده تنبو لغاواكو بري وي زمان ده فورمات دين هذا جبوي حوجناكو ام جورغرا زمان كيدين وي فورمي بين يبي كما فهم كده يعني جبو تشتي نو جبو فكرين نو جبو علاوه نو مروف دكارش زمان كي ورغرينا جبو كتله ليه انت اشتناكو هنا يعني مروف دكاره بربرحتي جبو كردي بكاربينا جبرو وياكو حوجناكو مروف ورغري بكاربينا بس ما مستمع بابا خوش تربيو اجا بفي اويا درسا خلاص لكن ببرسا باز جي بتشكي مجرامه بتشك زلال تربوش بركو قال لك السركويه مناقشه لكن هاي ما ابدو ساله هاي ما جاي مناقشه هي وقال لك اساجي بيجا مير الشرك ليش بركو بيجا مير كريا عينات زانستي اول كمروف قبول بككو امروف شاشبه ما من بيشي مش ورا قلنا نقول دبكو افغلتي الروماني من مخدجي هبن جبركو بيش غير ما نزاني اشتريت شو سر خبتي نو زيدي بيشكش ملتي خدكم جبوك هركس فهم بكبي افكار شو تكرم بلكي يقرابه تشتغل من زيد بك غلطيك مدر خدتش ندن لي زيد بك جي سقراط برسينا غوتيه يكي برزانه هي ام لوي دغر نافي سقراط جبركو سقراط بخدك شو لوي زانه دغريا فهمتك يعني وي بخلي يكي زانه دغر جرى غوت ولا ما بيستي يكي نافي سقراط يا سقراط جو خويا او بخلي يكي زانه دغر يزانه بري هرتشتي او كسكو باور دككو كسين جويزانه ترجي هبن ياجي افزاني ناوي بلكي سبي شاش تكره في برنسيبي تجارج بيرنكن هون كارن قرتيا هرتشتي بكن لنبجن افاي مديت ياكو مديت يا هر راسته غابون وهابكن هون نزان اينشتاين جوتيه بنزان را مناقشينك هون وقت خو بلا سو خشتك شباب من خوش بخاطر بتاعهم